ja Ghana for say o mama me wo ho me say no me Germany o mama me wo ha nti nko wo me krom o so wonya de wo Germany o say anu wonya Germany ma ba wo ha me ba ni sie wo machi enko bo de mo awie so mama asre me ba ni sie wo machi nti o mama me wo ha ti madam tuka ko ba bia wo say Aisha o so ma wo wa o te ko wo krom na me say okay kwa nda matimi akwa na jam de magana me last day of the me wo ye me baby boy ona o fie sisi o ma me wo okay and na from Saturday one me hu aja me de ne de madwuma me pepa continue de asimini se me no de obent mi sima no kwan se o ma me nko because me pe manage hu o pa kwantu but me manage hu pa woni eden nya sam keto woni eden me ni de eden but me kasa asa ya na ntentem ntino okay me ni de eden pa okay enti metina on my ba TV na me fa my bi number na me say na warehouse me kula ye die and o say Canada adwuma bi ono ebia clinic say ni si fie si na me so ma ebida na me bokwa ama be me ba na mamba ne ko wanyini wonya 2 years me say ko try bim because when you able and o say okay what afedi o ka say what na o say me send me Ghana card me fa me Ghana card me twa me mo bi ntwa na me man picture nketwa no enso me man phone picture nketwa de here passport picture no nketwa no man phone kan ho na me wie so me san ntwa me yi na chi passport na chi de no me san ntwa wan passport e chire hefa ubie mu a na chi ni se no e chire pa no to me ma guy ni twa ni nyina no de send no eno ko no se oh ebige o ye nice pa Canada ndo be ko me do ko Canada o Tylo se de me kra me ko hoda ntimi nim din no ba che yo ene ya kan boy me ko hoda ntimi nim pa cho bobi o no nsi so ma me ai Tylo yo o so de me be ko ntimi ni anje ena me se ne dan me dem ko me de ma han me fa de fe na te wa me tan se me fa ma han e me me dan ti me de ma han na me de to so be 15 million Pacho se dey 1500 ina do kwa Canada ho hai 1500 no de me ko no onye me medical so o de me ko straight into say scan o de me de ba na ye de o mo je passport no ye ho enyem ma me no de kwa ko mo so mfa no nsu keke am 4500 no mo nsu keke no e for the Christmas so mo na ebo ame no so wan jo hwe no nkomo no nwe wan jo hwe o so no na no jo 1500 no mo de be no mo nsu no e for the Christmas no de nkofo tutu kwan sa no kan o e for the Christmas and ma me ni okay to aswe and then eja me so se kan say no obi metu kwan Arab country ko medicals how de me ko Canada nse me medicals was yan de bi hu yan because if you when pokra bibia che say wo bibia no mu ya le bibia no mu se kwan pa emfa kwa de me nko ma sa fa me yi blame me nko and was say sana odi baba back you say me man of 500 Ghana cedi and sana de blame so odi de beba odi passport no blame no me passport me blame me o passport na ko di no but chai it is me man no 1000 me man 500 cedis no e man de ye de boa me e man de pa ni blame me so say there me ni bi because o ka say odi me kokko me nya yin ko pa fa ma kese bi kwa me nya na kitikiti na me nya nti me ni bi me nya na o say me nya de a ene say me say okay me nya 200 Ghana cedi so de me ko de 200 Ghana cedi tie do blame na de me ya de a blame me mama me ko kan ya hey this kind of man Friday Friday benia sa Friday ya me say na me bo Friday na 2 weeks na me do send it say o me sanka no share me say Saturday no program ase enti we nya ho Sunday me fe no so bia fifo no nya ma no code na e so nkode ma me no 87.9 Kumasi bia fifo no nya ma no code e so ode ma me ko je me yi no asafo no hu nya fa ma no ti me twama nya mo Monday me friend o se bo 1:30 a me friend no 1:30 same down say na me tie mo na me fa mu dai ya say akobo 3 something me friend na eko enu no wa block me oh block nation bi account wa block me to mam so for friend no so for no so ka se ni nyam so for no so na bo ame
wo actually when you are na I saw kasabia na don saka weni when you are ase mera ho pan think am su kra but je na me bo na yensu say na week yensu je tissue aya na dia fafa weni as why yes me ba cha na me say sofo no so na dey eboa me say eja eni ado mama me mo Aunty na me say da say na wo mama me sika na ma no ne nkasa ansa na wo hunu say me de ba ya na o de ma de blim sisi enche papa no nka papa say hey krache say na do ma be ka che me na iwo fama no o si wate papa mama no one papa so fe no se me feska ne sende no me feska ne ma no na me say na nya odi se kofi ye boa na nya odi se kofi ye boa me na me so block me ntime de na me bia so fe na won fa biem it so for na ne communicate so for ya so for is the mas this kind ma so send ma so send this ka bia fa mama sika bia mai na me say me na me call baby send this kind na me ko jana me say me name send this ka say e da community pass mercy ana on poko jana no say kwa me ye na me say pa cha kwa me ye boa ama wa fa ko pa ka say sika ko pa ye dai aba be di Nsem e dey na sika me fancy no ye da be no me ba self Tuesday we ya enrich Tuesday okay I said so for from Benata so for me say be me twanto ti enu ana so for ne say osan friend ni bi mo friend na ka che so for ne side wo jini di che me ana odi mi di che wo no na ana say me first can ko me da send no na me tell of am da ne dem blame na say me wa block him intino ntino ne ka say so for ne de ene ne kasa me say they were block him say dem na me bia friend na was on don fa biem ma dem so dem sanka mama tu kwan bia nko bia bi o ma on tu kwan what na shebreso o say mama tu kwan ko bia because say na me mama fa ne say mama tu kwan ne pa de why dey me mama ase wono no bo me na me mama ko mama na mo me ne de me be no me kwa me tu kwan ish waka to yo TV station ni de membo me ba che mate aha uhun number say enam TV biase sir e na wo frɛ no ba chan e na o se o de nkofo tu kwan na o mo advertise say o mo de nkofo tu kwan ana e na obisa ne say warehouse ne edien na adoma tro say wo kwa abaka koye warehouse adwuma me ba cho eno na me hu ya e ma me because me say Canada no dey see mate say we ni no don we Jumedie so e wo Akoma 87.9 FM e na Onia TV enso e wo be bia mo hwe ye bia ye chia obi bia ene Akoma FM 87.9 Kumasi. Now bro. Now July no. Ono so akogu na July no wa che pa. Eti wa July na chama to say January no. Akato na bro at 2 days be. Wo so me no ebe so. Eti ogujida ma ogujida akwa ba. E dey buy your favorite afternoon program. Akoma mu Nsem Jumedie. Jumedie a ye ka bibia bi e wa ha. Na yesua de ewa ha na yetuyefo enso ewa ha no sei se wunua emfa na fidie na nyanto ha na se wo de wo de ato ha frɛ no e ka kyɛ ne se Aunty bi ene na bedwafo no maba enne omo de nkomo eba se ye ka yesesa asofo no me njai boni ni di a yeso ye njai o masem ka da enne sofo ba bi no ho aba asebo no ho aba asem sofo besie bi no ho aba asebo no ho aba asem eti fraunia ta sofu baby we chi obi edi enti yesu be na ye nwene nam yesu be twu kokitu bi ne ye aye no ye wie no onu aba be ho no ho boko na ye di etu no sofu ba nam de ye nwe ye di boko be sra no boka bi na wetu no ho fo eti fraunia so fa the fidie no ofanto Akoma 87.9 FM and I say ofanto Onia TV onko yen Facebook page also ubehu yen say ye wo ho TikTok ubehu yen e wo ho na YouTube nso ubehu yen e wo ho no na ansa na ye beba ye panel members no so na maba be introduce o mo say ye sha ase bia ya ye tu ye ho fo kakra ye to le bia na ye security team police fo no mama ye information bi ne dia abramo to le bia ne dia abrabo mu nsam so ne dia tu ye ho fo enen so de di etu fo ne say let it go jai maninka let it go jai maninka e die pa no bi dia yawa ehwo yaw ehwo agufuo ehwo adwendwen eda ho hye wakomem wo ye obi papa odi boni etua oka enti aye nwunu bi aye bonwunu bi eti wakomem yesrew let it go o se asam na hye wan kasa wo so a
na edi how ene yare na ebre wan kasa enti ene yesi di obi dia ye obi a oye obi papa na odi boni atua wo ka wo bra mi efo obi wa adwumam na afei ono abaya madam we boss no be grace wo kon so na wo akonwa no kra no o pa me ye wa free ho no yes so let it go na wada roma de wo ye bia no emfa so de emfa embre wan kasa eti let it go broken heart wo su kakra let it go for how long and now be so am broken heart atete wa brabo let it go wo ye obi papa odiboni atua oka let it go jai manenka live your life never de aka no fama nyankopon na obi a wo ye ne papa bi ono de o se odiboni betua oka no papa bi a wa ya ma obi no nyankopon be kasa ni pakro na koma no no nso enimonyam hye wo se ode hye no ode abehye wate intenne 29th of July ye futusem ye say let it go jai manenka wasu bi a eye pipa weni ase nisuo Akoma mu nsem dwumadie na ye de ebrew safei na wo so wodi wafidie na beto anum se ya ye ma akwaba dwumadie eba so adwuada ekopim efiada bia 12:30 ekopim 3 p.m. ewo Akoma 87.9 Onia TV de 2:30 na omayi efri ho kofa program fofo ni nyina ye kekabom na media general platforms no eye kese na munti ye ho agyae no ye ma wo nyina akwaba omo a ye ni production team members ni nyina ye di dwumadie ede bremu wofa nana bila kantanka opemu na ankasa onne di ye nyina ye new executive producer nana bila kantanka Madam Faustina Derry ye general manager ono nso ota ye chi papa na Spartus Kojo sa akode enwo na ye production team members no na afa ye buy digital side na mo streaming ye mo mic ye hwe ye sound ne bibia no Beluchi Rastaman Beluchi ono ene di animu na nana yaw ebo ne chidom na afa ye buy mic no sound check bibia ye okay ese ye Imano Kwame Vadi ono nso eka ho na bibia ekoyie na ye de bremu na mutie ye na mutie ne de enne as usual ye regular panel members na omu aya na ye de guest panel be frem omu de ombo omuko no omu de omu ba omutena no omu wa ha Reverend Sia Apai Life enne ni mienu ya gba dem white nkunim de ekuto Reverend Sia Apai Life is the road clear for you no shaking yenya sha white ne dia na it means that the road is clear and only a baby no wetchu only a baby no wetchu ya man the long rope bro nyi na okan mencha wasa try my say just ya man ahoma tenten ahoma net sign ewo efiri akota mali baby NDC for yi Saturday NDC for koye omo campaign launching no ye twi ko tenten tamale san ko nwa obedi no huni so pese ye twumoko fa no it's na ya allow us ni twumoko fa no ana sir the odi for no ya the for ebua na for thank you number 2 ho ye de I say no voice of for mama be say no oh bre no ma bre wa bre we can na adwuma no so irade nko nwa e de ye sha se etumbo etumro to Samuel atomoda de wani osode osowa Pese wo bam me se che mi aba na mi aba tete mu akakra yo oba Peggy boko so dem no na ye di fufuo ne hye fufuo na se ya na ye ko eyi reverend kakra boso pacho ho ye de everybody go so hwe ye yellow sisi ho aya kono no perie ene ye Monday and the same Monday dru so na ye wa woda na che se du na be bia chelo weekend ne koyi and also bread said the reverend ya abrei obrani wom na nso akrante ne ma se wudi kan edi wachi die wo be bara uhuri ye behuri mesuma bre papa utie mu a ye betie se de papa kan ye no me papa ante ase kura nka me de me ya na meye sofo ba evi se susukuru a wo be susu ama obi na no a na ye di susu ma wo ada ibe ka sofo ase no me time pay wo ni papa che me ne papa de ne ba ni mi o me tie se na ya ka sofo ase no papa ti wo chem wo se na ya ti wo se dia o si ai wo sa ye du fam ase na wa tia me kakra nzam se papa ja na wo nkrofo na wo mu deserve ya so mo ye
ono wonte saba ne nkrofo ne atwa fa no ho yetsa na mbisa no so ne nua ba bi mu akanti o ma ye kwan ne fa mboko kitua we kitua bi ye fa sasa no kakra ye oni ye bedi fufu say July no see opese obe endi so ye Aunty bia ya mimi nda ebe ne na awotwe pepe ye kan sa date na ben ben papa na say weekend mi kwa yie obusia yie na mi duru ho no say fufuo no amafo ala ewrade na nyankopon la omo ba musa ya ba no abo papa nko adi so papa se oba ba bedi fufuo na se wa afo ye sie ba bedi fufuo enti me se wa dum ni nyina na ebusia ni nyina lai sa da dem say me yera fie ha e allowed no mo for mayo ambra ene so wa afo nyina yesi mo for mayo ambra adofo amutie ye nyina Akoma FM fufu party de ohia ne wayowa ena say asanka eno pe yenjiska pe yenje hwe de ohia ne ayowa wa wo de beba yesi ebia bibi nti na wo de ayowa no kra no utimi emfa mba that day no nkofo de bi ba queen oso wa beton bi intensifo so beton bi intensifo so ba beton bi eti sada no de ohwe na so untimi wo de bo ba fufuo ni emma wo de ceramic ba fufuo no ye emma ayowa yesi ayowa ye ko ni local enti enkofa bo bia fa mbani nam ye ni su bia mo amobagi akofie no se fufuo no betwatwa yo no awie wa koyi atu bo mu a ye de no ano na emmom se wo de bo si anu pa na ye rubber bowl ceramic ye bibia nya ayowa fufuo no uni bi yesi fa ayowa ene fa na bedi sa fufuo we sei eti ye da bai 10th of August ye memenda eti wo kwa yi a be fa ha na dibi wo kwa yefra be fa ha na dibi wo kwa party a be fa ha na dibi sana bosome no ni dadu eti wo kan won say ya na chesa aka be 12 days pe na so eti fit na kwa ne de bia ye ba countdown eti ene aka 12 days na ye de be sen akwa akodi fufuo no ye se de ohia no wayowa enam bia bi be ba ho chief meat no yes e be ba wada me ka chief meat obi say me say na dog emma wa na me say me ka dog no pegi say aya no mama de na you too local yen kan say chief meat aponche koko iti e be ba ase en de o chene nsa na oye ho adwuma en ye si Joseph enso be ba ase aboa na ya ye ni so hyehyehye but slow ba show ye neat pa wo fie me pese me boni local name na esa pegi ni me beku yes e friend Joseph it me kan wo hu Joseph cry ye kan asem ena number akubi no so nam otutu tata yes ne nam de achechede aka oye de ya medru ho na debi oye de ya obedru eti ono so achechede nam ono so be piase adu ena the overall boss the overall kojosa akode chapio the overall boss chapio Charles and ne dam no rasem ketwa eno nsu bi beba ase eti enam bia aponche de beba ho adwene de beba ho beef de beba ho jawa ene nyame ade na queen but na konyo mebisa yesi adwene no ye with different types of adwene eti queen pacho prepare and na oba adwene ahodo na ebi ho no ma yesi we ye mpanyimfo adwene we ye ohene adwene we so ye mofra totofe wa afo adwene eti queen oba boso e de amaye enti ema no ba be ye aduane e de amaye no eye Betty's Kitchen or Asqua Freeman Hotel Junction ho Stay Bright Chop Bar or Adwin Kwanta de Chemso Sisi Chop Bar ono so e wotano so fo oba fo wa e wo de Chemso e na Confidence Eating Place ono so e wo Dakodwom ema we ne ba be ye aduane amaye 10th of August 2024 ye baba be di fufuo eye anopa no wotwe e na ye hye dwumadi na se yesi ye kan ya mfa time ne ma enne mesi so eye anopa 8 o'clock pepepe na uwa ha ya to nsa afre adofo no bebre on ba be bonwom e de amaye na ya sa efi se sada no e na ye di ye 5th anniversary Akoma FM ye ba ye nya 5 years na ye di ye 5th anniversary e na ye di fufuo party no so e ka ho enti anopa na wotwe na ya hye dwumadi na se bebi a wo bia na wa ba be ka ye ho ye e wo municipal assembly Asqua enimu heya na honorable Akonya Sajima de ne park no so amaye se ye mbra ne embedi fufu na obesa oboa yen e wo kwan bia so a fra ye number 0209119090 ade idie fufu ye bia en kwan bia bi no ye se ono afra ye number
na waba be ka ho na we ka se queen yesi adwene ne wo mu ahodo ebi ne de ehine de ehia ada na adwene nkwan be bi akwa bi okay pitire aha eno na ya adwene nyina ya adwene nyenya ede ya nyenya eno so ya adwene sanka ase eno so ya adwene ni adwene na doso ene ye ko ya yesi ya ta adwene no okay ebi aso na no nsuo we okay eti na queen abogba kire ye niu yesi nyenya ena pitire akwa bi ni nyina ya adwene ti ni nyina bi ebe ba se sada no 10th of August 2024 bra na ye ma medi fufuo omo sponsor ye ama ye di djumadie no e de abremo ye Midimafo Herbal Clinic Dr. Time that so grow fine herbal tonic, it makes you grow fine. Mira palm nut paste, Mira tomato paste, and a Mira agushi mix. Obibini Blackman Company Limited. Per bottled water papa noma. And one is that mineral water. Kopebi na eto. Mab delicacies. Omonso eye enkatia ya nyam. Audi yen kwanya oti de ewom. Dedel seasoning powder. Taste day inside. Kopebi nefaye weduane. Lizzy tomato paste. De bia ebu ewo jaso awokwa. Ubenye bi ato. And a St. Ben jewelry omo okmase afo kwantama we gudie no enkasa na da ho kire wo ho no yi bi na oton a wenyi ska atu botom ko St. Ben jewelry na kopa bi na onyema live long nutrition and diet clinic omo atonso ahinsan bo nsiom ho a na omo wo traffic studios o print ni nwuma nyina ya print ni nwuma t-shirt handkerchief banner billboard ko traffic studios na omo enye ho adwuma enfama Zoom Lion Ghana Limited omo so sponsor yen ena adum ventures omo eben ejaba jewelry ewo edum ope curtains ena blanket apapa na wakwa pebi ato ewo ho ena upper create and art fashion school omo atonsu s like osua de pam ye na o customers eni enje wo ho sub music and IT services Ghana Tourism Authority ena Flora Tissue omo ena sponsor ya de Akoma fufu party na Herbal 10th of August 2024 you see aka 12 days na the djumadie no Herbal ye hyasie anopa no wo twe pepepepepepe na ya hyasie queen me mbisa akra se ho tesen pa che ho ye de enya sabet what say fufuo ne de asanka de ba enya sabet o special order if you fancy na ye de ba yo na queen weekend is we be akoboko de awrade da sukura ne ma na me ka che reverence ya say enne sofo ba bi eni yedi mokoke na de ne nam ne yesi yenwe we yesi yedi mokoke to abi ebe ye no so ma ye kwan den asofo man de abaifu queen queen asaya sem no na nam ka kire asofo man no ebinom wo yi 10 anya binom wo yi 10 kora em se papa obenya no ye tu eni se binom nti nyomu ni nti ebinom okay so majority carries the vote nti e be ka o ma che na etu afa enti no enkoma ene ye bebo no Frobi no betie ni awie ni enresa asofo man no ebinom ade wusu maifu ana sa nkomo no na ye ba bebo na ansa na feedback wo ho minim se feedback na ye ready a ye bekoso a ya wada no ye di nkomo bi wo fie ha ye ni aba Abigail Adoma odi ni case bi ebreye say on the akwantua na ni wiase oba ye nyino pese otu kwan ena sofu bi a ono so sofu Kwame Reverend Kwame ono so say ono so de nkofo otu kwan ena oje sister passport ya bona ye nya no ena odi na sam ne breye na ye fresh sofu Kwame no mo ye nti asem a sofu Kwame that day ya wadan program no so no mo ye nti asem a sofu Kwame eni ye kai sofu ba cho me ma ho hello me ba cho ho ye de edo na ba cho uni mo bi afa no Abigail Adoma Reverend Kwame me ba cho Reverend Kwame a yo me ba cho ye bia wo de nkofo tu kwan me ba cho yo ba cho uni abayo bi afa no Abigail Adoma owo kuma se me ba cho me ba cho uni mo kwan ba eso I don't know. Okay, yo, ene me kasa fi Akoma FM, ena oni TV. O de ne komo bia betu yanim. Se o de ne passport, se o de ne tu kwan. Akontrol no se wo ko biem. O de ne passport, a o se ombre scan sana. Wa send this scan ma. Still,
ne passport ne sankan e na odi na sima beto ye nim ne ya fra wi Yeah, nobody want mistake one day, nobody here. na so wa je so ya reverend kwan no de kofo tu kwan Reverend Kwame. o de kofo tu kwan In terms of phone. na so me bi so say ya so de kofo tu kwan o ya reverend kwan hey reverend kwan o ban Okay, it's Reverend Kwame Sada no ogwani na yente second nkomo a echiye ye ne boy ai yente no so Tylo say o say ya wrong number into your Uba ya Jenkwa TV so no. ono a yo Onya to na ya uba o kasa wa Jenkwa TV so no. Mi kasa wa Jenkwa TV so. Dabi concerning what? Ubu ko fu mo mtikwan. O say ubu ko fu mo mtikwan. Min kasa wa so but me ko ko fu but min kasa wa so. Oh, okay. Me jeje na uso chan. Okay. Me no din ko kakra fa abiga aduma ho. Ya din ko na na fa na din ko. Ya fa me din ko mo. Okay. Abiga aduma abaya bi wakoko wait aba no so ka obo na ko Canada. Je ne pas passport avec tieni na ni ibidi ngoro nsime no kasa na so kwa be no first one so bit makana passport no wadawo ma say last minute kasa say ombe senior man but say passport ni do so ni bi na akodi bibi fufu nti omo ye showunte omo sabe kana omo di amame send dia man no problem what yesa ka pe di be man but so di bi the meaning komo mi la is why exactly so di am from there be man am from that's you okay no di fufu from bi na meaning say wono omo ko na ni ho nti ene Monday we do officer and make sure say omo sabe kana machashe na omo di amano we nya connection just about plateau na so why exactly yeah exactly echnam so me frɛ Reverend Kwame ne aka chen say ye frɛ me ya Bugatti me so person to kwai ko Canada ne ahwɛ so for na ye frɛ na aka say wrong line no sa number na na ye program na no pay ya executive producer eni ni di nkomo no so ma hu o so ye Reverend and now so osofuba no so the case aba enti ne ye nia Abigail Adoma no nkomo no di akosie na fe de wagye atum say I ni case ne passport wo no ho nti oba send a ye beti ne nka enti ye hwa ono so ye hwe ahwe say passport na para o de bebre na connection bia ba ye sign pianto ne na so ye de bebre Reverend Kwame ye de connection bia bebre why me am wi am so be ba ho na de me etu kwai mami awade wana ma cho me yara eni nkomo ni ntimi mbo se ne ye ni abrese ye beti mo kwa ye obi hu a o yare die ye be wopa na no po chokent no kakra mama ai you na ye fro saying a che fe ma adwomen ene so ye dwada ka ho ye mama so de adwo mi sa ene na afa ene wa na eko bibia be fine why you na den na asuma wa no pa me ba ye na o twen ye wo hoyi e kwan so ha boko ye de boko nko a wo na anam dem ne ba ye ne se e ko be mfie mi no na me yare na me yare na mma mi nua ba ko ne ba ye sofo sofo ba pacho manti ho no sofo ba you na me kwa no ho no na me kire ne mu nyina se de ade no e ba esitie yare ne ba esitie okay yare ne na me na asese na me kire ne mu nyina na o si ade ne ye duabo nti ko to akoko bra na ye nane sofo ba no no so ko to akoko okay na ne kun so wo ho te ko to nkoko ba mienu ane ye di twae mfa ti wo mu a di be na san na msan ko ye so ye san twa akoko no a eno so di akoko sen le ko ye mienu ti na ye 4 twae mfa ti e na se ska kakara kita me
na ni kunu say sister adwa na na say pro to be da me yire baby a obo apata no yes 70 million ndi so beto a 70 million de minya wasi ante so ni amfa ni 60 million so ske kita me so me san yare na zo de meto na me tua 30 million man ti me tua 30 million man na se yare no koso a enkoda na minya obi na me mo prot no so yare no ekoso a yare no so de sitia na tenti scan kita me no me di achina minya no odro de sa 30 million na na se yemfa asase no maka sa meto yen mitua kan na ma ho den no yare no na me se manya obi a wo beto asase no ndi sa de amedem na eba na watua meka na mo de asase no o se na sa mo mfanye mfanto ho na na se mfanto de a manya nto de a se manya ntua mo mfa misika mame na me ka sa akire wo ne ne yere me fro mu buso mu se na na se ne ye betena se e kine ye betena se ade e kine betena se de so kwa na koso me hu sika nyina asa na ja me de beda papa ya wote hu no wa fro mu mu ahye date mu ba betwe sika ni nyina 30 million na mame e me so ya ye fro mu afon e fro mu afon so ya de kwa na koso se me mu nyina ya de na koso ne se we de ma bre odi atwaye mene market want to go baby ale yakodo de musica nyina asante sade me hu se yamen nya duro kran kamenum na mewu amba so ko school fe no ko JSS2 e kan no wo so ti mo ho sa na bla ba ko bo twemo yampoma na o sister adwa wo so ba no modro se jare na sade se yamen no musica nyina asante menu modro ti bla ni twom no se usu mu ba bi adware ntu ban modrum amisia no se men modrum me kire ba bi fakọ ba bi ale ni fire bi ano nipa ni be hu aka akire na ntu tumase me ko wukuada ya wada na papa no eye no manyina no hu ba bi ale no ya wada nkro no fire papa yi se me wo ba bi me fire papa se ska no nipa ne di aba ana oso on fa mai ne bi o mutie no ankasa no so no makọ me kọ ho nso so no o mu bia ni wo one ne yunu nyina ni ho aka one manko ana wo na se ne menti ase papa ka sa dwada memra na memra me ka sa fidie so no de besi bia ba bi o go bia no yenko wasem na chi ne yen chan pharmacy ne wa bo no top fancy e bia 2 years ago and also yare to 2022 and now yare na ma me sofu bai o ye ode yan onu ya menua mma menua ba wo ma menua ba nti ebusua mu na sori ne wo hen ne friend say friend Joyce dey ne wudu ayi kan say kokofu dwunase a ho no kokofu dwunase na no sofu ba din ye dey o mo friend sofu ma me Joyce e wo kokofu dwunase sofu ma me Joyce na wa so nim say friend Joyce dey ne fiedi Joyce na na friend to kokrom won odi ma me sofu ma me no asoso nti omo mo tweye wo kokofu side wo kokofu dwunase side wo no kireye baby potia sofu ma me Joyce no wo na obi hu sa sofu ma me we yasem na ye ka yen ni wo nti wo fa we ni kireye kwan no so sofu ma me Joyce wati o pesa wo koni fi a wati o fa pipe na no ho a kokofu dwunase pipe no dwunase pipe no mo bu ni kinkren no amangu kese bi si won mo fa ntam ho saa ba kwa kopie ne so wa kopie ne so ho wa ye na sorry ana wa ba apata no onya mo apata no na asa o mu ba no ho ofie counseling ho no mo ba o she koko ana o she fita onu de obekọ no o she fi atade na akụkọ no na o se fa akụkọ ne bra na mo ndani duabo sofu no enti mo ye ne den na mo dani ni ma we ya kan say ye konsuo so ma me de china apoka ba cho hold on sofu ba ne de mo konsuo so woni hwan me kwa me nko na me ko enti me kwa okunu no na etwa akụkọ no okunu no so ye sofu ana
okunu no nya sofo no okunu na efiri kurom ho okunu na efiri kurom anti nka ma menya proto no a sika no kodi no ho a wase chief se wonton no ye beba ho na mpesa mbisa se na okunu no so ye sofo na ye den na okunu no nya sofo na okunu no ye den okunu no ye so nya sofo sofo assistant enti mo ko ne kita akokọ na na mpacho okunu no kita akokọ ayi mo de snap kan ho mpacho sofo maame ni nukuru ne je snap ne akokọ na mo de ko nsuo so e okokofu krom ho anopa na awia na anwumre ndi e me kwa anopa nti odu ko nsuo no so anopa nti mu duru ha na mpacho ma yeden eduru ho no mu a se kosua miensa na kosua nsia nti mu di kosua ko mo di akokọ ko na mo de snap so ko na mo di akọ nsuo no so okay mpacho to aso e te ne ko no ofie snap no na o kanje wo nsuo no mu a na bia no wo twa akokọ why na ye kanchi no ne kunu no na ne kunu no na ye sofo na na say na ye sofo no but ensuo no so ne de ne kunu na ye adwuma no acha oye kunu na ye konfo onya konfo sa on friend ho sofo na ne kunu so ye friend say fa kodwo ne kunu ne ye ofa kodwo nti ode ne ire na ye adwuma wo ho na no akita snap ne kosua ne akokọ no na mo de akonsuo so nti first day mu twai na ye de twa mienu mu twa akokọ mienu na mbo kosua say kosua ne an woto ehwe nsuo ni say moto say ebia meto nsia nti first day no try na say anya yi nyina anya ba bia mekobia ye twa ba bia mekobia o mutwa akokobia enye yi na ya na ya asofo na akọ na mutwa nkosua yi eni nkokọ yi asofo ni bitwa asofo a wotwa nchefu na nkokọ yo na second one so di nkokọ san ko e nkokọ ndem de bensia na akoma o maame sof maame Joyce unia ba sof maame Joyce nkokọ nsia kosua no to create bese so ndem ba nsa me de nsia sa ahodo miensa nsia sa 6 times 6 6 times 3 ena odi akono so ena still o se ade na na eye duabo no wentimi andane na me ba na ma ba bedane mi duabo a eye den na asase to ba mu hold on ni enkonko di tiger nut fine atadwi so ni matadwi bacho ni matadwi aya ore utobire they say de ye wi ni ho de ye di ne ho ye kokko bi hombra udi bi wi abo se ni ahobesi akent no when ya be ma and somehow cream bacho that to ho ye de ya mi aduma na mbaka aya ne bu anaji ye cry and say bacho relax kakra wa konyu na ye ne papa ni nkomo nwi wi a ye beto nkomo no so why yo ye mo akwa aba pacho mejesu ni aba aboko na nam e da tiefu ase da ye no adwala duru se ya na apomudin adesua se nipa bi a wa apomudin no utimi ye adwuma bi a pese wo ye obi ani ho be dictate life amount se wa hoden nko ade a nti covid ye adwuma a ye de ato ye ho so no se beboa ama onipa anya hoden na mamenfa akwanya we na menchia takrade fo weekend ni watakrade na se ne takrade fo tie no mo hwemo no enya asem kitwa enya mo type pa mo frey pa enya asem kitwa o se ne se ya na ye move from region to region na ye ni deep product na chi na bia obi wo recommendation bi obi atobi na bia o asemi ka kire ya na ye tie nti weekend ni watakrade na mamenchia me mame baako oye teacher ni wase frɛ no Aunty age na oye pensioner na adansi a maame no edifa covid ho no in fact na esese ye matiefo eti ase se dawuro na ye bɔ no ye mrenwu ye nti na ye da onua ne akomafo ye damase se maame no tie mu akoto product no emfa so a wanya wo so no nya asem ketwa ebize no wase nisika nyina na bosume bia nuru a woto no nya asem ketwa but ye kan na wode no to so no ohu se nsesaye aba nipadua no fi se na oyobi animu odu nti bibi kakra bia na wabre but ode covid ye na duane no ohu se yade ananka efta no water aso yare wono aso onti aposa anyema ni nyina no nyame adaroma covid start building the system no na mi so mfa seda ema eurade ene onua ene akoma efise nyame afamoso age maame no saa na ye ka se
enye kasa hunu na bia yeka ye pese na amanfo hu se COVID organic tiger nut powder yesi etese abe emfasoa ewoso no edoso wanya bibia mfiri COVID so no na eye immune system no ebe build immune system no if you say immune system no se no ho ye den a ya de bia eba kan nipadua no a na watwe break if you say ho den nipa bia o immune system is strong no da bia utimi ye wadwuma nti se afi na wate yenka efa COVID organic tiger nut powder na onya ni bia na o ya kachi if you say eya wade yie mabunu no so ebo mo ho ya hoden ngokrafo nanka bosumi bia omotisika to se bosumi no so a aduro sika nie if you say won tiapo no nyame ada woroma sa sika no se ye di twa yanum na eye COVID organic tiger nut powder da woroma nti ye kanfo dia ma ye maame mo a pensioner sama ofie ye papa no mo a mo ofie waduan eye COVID organic tiger nut powder if you say vitamins a ewo product mu no eye nipadua ne yie nti wo yo ba tan na openufusu papa ahoden wom e makoda na num ama ne ho aye den a fa COVID organic tiger nut powder free waduanim anapa wo sori a na wahunu ne pika efese pia na ede na watete adi se onya pa no bi kwa abotum di aboso na wadi na be hu se nipadua no ahyase eye foforo se wo diabetes na se wo dibia eboa manage diabetes no enti wonya complication se wo hypertension ye fe ne BP no bia me ma me papa ka Akoma to yam fa COVID ye waduane if you say vitamins a ewo mu no ya de ebro adwene ntiase so ye de fa infidium aye analysis ama nutrition fat ni nyina e product no ho Food and Drugs Authority for agiatum intifa ye waduane na emwa wa osa how fa COVID ye waduane de obeye nie se wo osa anapa wo sori a eni bibia di kan di COVID organic tiger nut powder tadwisam no na awia unya kwanya se wanti ben wa na wadibi na okoda wadi obibia awie no mesrew didi ntem na fa COVID ye wadua na ebetwa to di ni saa ne nhwa de friend se osa ha nipadua no ama da bia ontumi ntena se no COVID organic tiger nut powder no ebeyi osa na afiri ho amanfo a wonom ewo osa se COVID ayi afiri ho amode adanse eba no nyasem ketwa Ghana ha baby a wo bia mo anam freyen from edwoso ise wo ba krom ise wo ba tek no nyame ada woroma Adom P supermarket edwoso run about or traffic light no Adom P supermarket akofa naka bebre COVID nti wo edwoso no mpotemu a abana se ne ha nyina no a ha ho emakrum wo si edwoso traffic light no a wo se wo pe Adom P supermarket na ya shop no no na no ye ko ho na ni ajepa pressure motoman anya sabitwa nti Joseph monko na ya ho eye Adom P supermarket ebi ho takra de mensa na nimdie Herbal Connect FM uko hawaso pe COVID organic tiger nut powder ni bi ubenya bi ato se wo nkran o kan shi drug lane na bo achi ansa na afi tinatet Herbal shops atwa nkran ahia no also pe COVID organic tiger nut powder Ekus pharmacy ewa shaman na afi uba la pass na mpatam ho a OP pharmacy ewo ho benya bi ato mo amwo labadi beach kwan no so wo no ko labadi total ebi wo ho ensa wom goil benya bi ato sanso na wo kumase a ko poku trading ewa dum benya bi ato Herbal shop pharmacy patase police depot ho no ko ABC mart ewa patase Western Mall ewo yiji run about ho bantema ebi wo ho tinatet ewo sofo line ebi wo ho sa enso na okosunyan a Prebet supermarket ebi wo ho efo abetie mo amwo brekum newborn chemicals ebi wo ho takura de for say medical canon okoye mensa bi wo ho mo amwo kofodua Gapson pharmacy
ebi wo ho ohene na herbal shop ebi wo ho che se wo herbal shop na won ton COVID organic tiger nut powder na fe o ya ha ho pebito if you say dance ya Ghana for a differ advertisements no ho no nya asem ketoa ye numbers no eye miensa se wo nkyeremu bia e bia na herbal shop bi ben wo pese ko tobi anase pese frey ansa na wato a e bia na won so wo shop bi na pese wo tubi ko gumu a wo ba e bete so amam if you say fa so nti e na edidwa numbers no 055 8400 8400 265 265 055 055 8400 8400 265 265 and 0244 0244 78 78 76 76 39 39 0244 0244 78 78 76 76 39 39 ni twa to telecell 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 COVID organic tiger nut powder baby awo bia no ukoho a ubenya bi ato Cape Coast Golden Aid Organic Shop oben Bakano station no Golden Aid Organic Shop Cape Coast na sa wo Tema Community 5 Kuda Natural Health and Wellness Center Kuda Natural Health and Wellness Center Tema Community 5 nkoko uko Aunty Akobam nkoko Aunty Akobam ho ubenye biato asinfosu Mama Doris Drugstore ebi ho Mankasim uko set kodua ho a ubenye biato Jeff Herbal nso ewo Mankasim oda uko chumasi Herbal shopper anase Kennedy Herbal shop ebi ho Herbal shop bi atwa Ghana ahia Freddy Mens ewo Dr. Mensa KO Freddy Mens Dr. Mensa KO upe bi ato a ubenye bi ato say afraid no our shop na pese otubi ton a your numbers am dey to dwa no 055 055 8400 8400 265 265 and 0200 0200 77 77 72 72 77 77 so what pressure what diabetes we adwuma akrabia na wa bre o ye bema na pese wonya energy di ye adwuma anadwo ene awia fa covid ye waduane wo sorry ye na dikan di awia wonya ho ana wadi bi atre na didi koko no sabese 5 anase 6 obu ha so na se medini sa ebesa da bi odini sa na dodo no be ko ni paduane mu na aye adwuma ni yie se be ya won so benya hoden wo yo ba so na akoro na te ko fe libido no a fa be ye waduane wo di bia libido no ebesa ababio na de me frɛ no collagen ye oil a ewo nipadua mu na ehiama ma pa se wo nipadua mu a se woni obema hia mu a eboa wo ema wonya cat da bia no wonya wet kama nti da bia meka se ho ne ye moton yes eye aduane a COVID organic tiger nut powder no eye superfood ndi se wonya ndi a dibi na boost immune system no de tie ne se any age limit bia se ni akora no nya so adidi a nipa bia otimi didi bia no na aduane eye COVID organic tiger nut powder Herbal shop bia benya bia to yeah sorry na numbers no nie frɛ yɛn na yɛn no nni nkomo atadwesam a ene yɛde boa aboni padua no ho ban no numbers no is 055 055 8400 8400 265 265 055 055 8400 8400 265 265 and 0244 0244 78 78 76 76 39 39 ni twa to 0200 0200 77 77 72 72 77 77 COVID organic tiger nut powder yemra ne say let your food be your medicine na waduane enye waduru na wanyini ache enso ampa yedase papa COVID organic tiger nut powder for na yeti omo enka no kopa bi neto
na oho ento ye kwaswa agye yaboafo enkrato na enkomo na ye di no ye maame sofu ba Joyce a owo kokofu edwina se sofu maame a okonsuo so otu nkonsuya odani duabo ene reverence abetna ho ade ebisa se sofu maame ana sofu zabusubuti bi dani duabo de a na na magye akonfo na adwuma no ye de amawo mo ye kwa 3p garlic mixture ho na eno nso eye garlic a ye de ye chimu ade agutua mu ebi wo ho se ori a echie no se na esitie ni nti otimi enwe enso garlic eboa pa ena mpanyimfo ade egutua mu a ye ton we ye fa nsuo mfraye ye fa nsi jaso garlic na mu nsuo na ye chidi egutua mu a ye ton eboa ema immune system no boost immune system no o pressure kosra ehihye de yie ede ma oba ubu nsa na emma yi a esiesie esan ete oyaw na wo fam no eso wenya stroke kopa bi nenom waye kese abro so a kopa 3p garlic mixture nenom obema oba ojo nso emma anase eho ayedin ede amawa yesro kopa 3p garlic mixture nenom oko pharmacy herbal chemical shopper ebusu wo memu ba bia obenya bi ato kodani herbal comisty herbal Colinac Herbal, Apidank, and Angelus, Copebi na eto. Opedudu etu so afrepi wak natural. Ewo 0248 928824 and 0201000021. Neka I say 3p garlic mixture no. Ewo twa ebum into uko ni amount de etwano emwa. Yes, ro enye enwa. Na yako grow fine herbal tonic. Oh sorry, anade bia na unsa ye tititi. Unaya ye tititi. Chese. Unipedua ni nyina aye omre na wo hu de wo nya ho a kope grow fine herbal tonic ye natural cocoa ya na omode aye sa edro we say na kope bito eboa boost immune system no na ma unyini yie enso wa yare na afi na wo ho to na wo ho to no kra na chema wa pe grow fine herbal tonic na enom ne magic yi ne say untimi nna yesra pe grow fine herbal tonic na enom obeda yie ama wo ho ato obesori anopa no hu say owo apomuden kopebi ewo misty herbal Colinac herbal smart herbal Freddy Men's herbal Apidank herbal pure leaf ena chemical ena herbal shops nyina obenye bi ato ewo honom grow fine nso de odene kanam krom edwom baby a obeti se grow fine na wapebi ato opedudu etu ana openkomo ene empanyimfo edia hwehwe wo office ewo digital herbal clinic e Kumasi Amukum runabout omo Bank of Africa for omo number 0244 596532 now only grow fine herbal tonic indi enkomo yekwa agbozo herbal clinic nso omo so ewo infidie apapa ehwehwe ni pedua ni mu ne ho yare a ehaw asana omama ho edro yarewa agbozo herbal clinic omo tu ase yie pa typhoid fever junso mu ehaw nyina fa kɔ honom ennamu ehaw fa kɔ honom usisi eya ya obema no entimi engina so yie entimi nya adwuma se ne wo se esi ye adwuma na yesroko agbozo herbal clinic na ekoje ayarehwe omo Kumasi de chem so omo ben old insurance wona na agbozo herbal clinic ewo frɛ omo wo 0553 417752 Kumasi Accra so omo wo Kwashiman frɛ omo wo 0241 750282 na Posa Travel and Tour Company Limited yes enne akwantu nti enkofo ebu enkofo yes roko baby papa udu sika koma wo ma omudu betu kwan na ekura omo se omudo ko ne hwa na omudo eko upe kwan ticket eko international ticket na say domestic ticket no so a Posa Travel and Tour Company Limited utu kwan na hotel ho aye wadwendwen a fa wadwendwen no efa kodan wo omo ebeboa omo Kumasi Swami Masayas Junction wha na omo first floor Amenasi House and omo san okejetia first floor Barbers Shopping Center Morocco Adeshiman eho na omo from number 0205215495 and 050425630 na yenko ye maame ho na yene no entoa enkomo bonus maame adwoa enti yanko second insuo no so na amokọ ye no oye first one no si eye duabo na eno anye yi no eno san fa nkokọ ni nkosua ni bibra na on san da ni duabo na ma san na asase to ni bam so ni nyina ne se meno se de ade ni se ya meno e bia na me no obi akọ na minim na wa wo hwa na oni obi akọ
maya me hu obi a why the bonny or maya ne bone okay nti ya ye hu ene machine asofofo de wako asofofo akese amakomo de still problem ni da ho wo ho e den yare ankasa onan ade no nam me nase asensu nam nase se ya den nam nase de sensu na ayi amoa no kasa nyina metrimu nyina ya moa emoa edwie ana na edwie na de amoa sa aya honhom yare honhom yare na aye den na honhom no sa omuni nam trim e ba sa ya omofa oti se mo ne nam se omofa nem se nyinya sa oti se omo nam na ase nyinya ne nam ho se ya metrim nyina mete oti se mo ne nam trim me ne mutie nya mo ya me ho nam ma ewo sorry emoa na me kam kire eno yare ne ba 2 years ago ana abadada eko 2 years de ma me di hu ho no a me di anante saa ye hu na ka so ndi obetimi aye ye hu no me nua na di kan start yo na wa ka so ye di adwuma ana wakotia bibi so me nkoti ahwe so onkoti ahwe so wo ye di adwuma wo do ye choba wo ye choba e okokofu obi ana da bi ye wa akọ junction pache we hin atonso bokro side no so for maginchen mu heye na unuan ka se on dio na uni so unuan ye so for badada minum sa okay wa ye adwuma na che ya che kakra na ukoye me koye no ne wono nkom different wona me di kan different en so no ohu na no no se ye duaba na oru me kire ne mu nyina we di ra hu to kire mu kire no no okay me kire mu kire no wase ade ne ye duaba ne koto ohina potoye by ye dane a akokọ ne mfa na ya na menti aso e den ti na mfa no se akokọ no ye den ya na afa na anye den so a ne chese mfa afa utwa ne ti no na woton twene se ya de bia na oba ne yem se oba ne yem na oba ne yem se ya na yesi bia wafa nti wanda ho no wamba ne yem dia wamfa obutu ho dia na sa anye yi etu dia mienu ni nyina mu nyina butu ho mu nyina anye yi okay ba mechina nkasa asofofo akese a mechina omodo mu amfa akokọ no mu ba akokọ mechina nyina anye yi minimum amba bi ade ni firi unim bebi efiri okay nti ba enena wotwe amba ne fisku ba msiko ku ya mechina sa na o de ye be ba no ho eno de me wie na me ne waka ne ye dro na so be no ne kra de wa anya de na o san ka kire oba kra so be no medro nti yankọ unua no ho biem so ba Joyce it will cost of ba Joyce so first one no amfa and also sign bra bi di na watwe na mienu na miensa and also sign bra na sign na di be 1 week na me kwa me say me de mini obi ani asem ba bi ade ne fie no minim na ebia na mini obi akasa wo ba bi so minim nti wan sam fetch dem ayenhwe okay na me fan say ebia mini me bra bi akwa na mini minu bi akwa on ne cancer me na me cancer se me bi me bra sa me na akwa nti wan hwe se bra me bra na ye me sa etwa akokọ no so amfa still amfa nti nkokọ miensa no etwa ne nyina amprensa ne nyina na dia amfa bi amfa enti me ma basa me bedane se bio se ye duabo se me yare na me ba be sa me ho yare ene asase to e wo twa kaben e ho na ye nti ase no asase we twa kaben je so no asase akwai se menu anu nti se bia nka menya proto bi na ho na mo fie ye mfiri ho enso si asase da ho e da ba bia obo na patan obo apata ben asori apata okay ti da on ti wo hen ne kunu no wo hen ne se wonton ne kunu no ne ka se o hen no wo kuro mu ho e ye kokofu adwena se hene ehene no okay ana am se yo na ye site asase ne kese be sen I can say plot back one plot okay and also 70 million 70,000 ne de minya okay no I say o so ampa yamfanye 60 million 6,000 mka chansa me yale minya hu yale na ana madunti sa de amema ne 30 million ansa ana me kai 30 me ko ya di na ansa na be kai 30 million me ya de 3,000 ade man o de share be man na se be man nsem be man ani nua ba ne wo ho ai ne kunu no
na yere no na yere no ho na kan sika ne share ana oba ne maame nso so kura ne won so ho na oba ne maame nso ho okay ana me ka hye nsem te me ka hye nsem o yare me ko ayenko ana me fenso fa kwadwo ma asase no menye obi a wo beto me yale me nya ho aduru te menye obi a wo beto na ma miska na ma de ato ama yale no so te me ka asa no so hene no si ye mfanto mo fa de ento asase no ese mo nya nton bi okay nsi wi mate se ma nya nto a aye so de misika ma me next kan so de akoma hene no ai na wo de 3000 man no o ma obibi o ma me bibi se bia se ya na ama me hwe okay Nsem meji Hello. Good afternoon. Afternoon. That's on way. No. That's off my miss away. That's off my main patch or unim Aunty Adra menu. So for mommy. What Hello. What fakojo? Yes. Aha, mi amati we trace wo hwe e na wutie ye so. Aha. Eti pa cho so udi mami ai ne ka se Aunty Adwa menu. Minimpa mi ba. Me da se so waje atum se wunim no. Wo fa wadaro ma. E kwan me na wunim no ne hwe se na asem a waka kire ye no kra kwan so. A wo so di mu sa kwan. No me, we ka no. Aha. Wo ba ha mi ni mi ana no. Okay. Ya da ni dia be sia, awuru be sia se be wote. Okay. Ena wo ba na no me ri ko se ope brot. Ato. Ni tie me. Me ba cho mi tie o pa. Enti wo kan na me ri ba manyam so. Ni sta me go ho me tie me se ombeton. Enti mate. Le to na wo mu. Fine. Oba kan ya no. Na wo di mi 3000 e baaye. And we say, Frank, and Baba, they are you people, yeah, the man no plot. One farmer. If you want to catch about the 2 half, about the 2 half, half the better than carry to one babaton. But you tell me, pa. One babaton. It is a Sunday church of some pedia, Yahoo, yeah, can when you do so, or the Suma, make them out, you scatter them out. Now say, you know, about Kasai. Ama me kwam kaje me waje asafu ni bi so aka man mantini ye pa cho say me se me waje asafu ni bi asa no aha yo Matias yo waje bi aka man okay you know trade bi na me fle no me ren ma me fle no ana ka no so ma me aka asa ni man implement trade wi a me je be 90 million no wa me ni 3000 ya mano okay so enti na se bi aje ni sikati what we da hu si ya na ba si ma to to me yo enti wa fa kojo e wa daro ma me se pa obi a wotie obi a da se se wa kirem se ye no kre maami beta asase na eche se won pa bio no wo gini sika na 2 years de a chew ana 2 years o se 2 years ni endi 2 years a me pato enu 2 years edi be say me va se kobe okay sister de mun say aha wo da wo ko ye me se fa sika no bra na beje okrata na fa asase do me dia wa ye no aha enti 2 years ya no kwa na o ha se bi kwa me o mata se me to wo no bi de ni mu se o be bi so ma me no onu kwa e kan wa se na do uni pa wa me bi na me sa obeba so enti mu dia na me nu ka se yi so na di face kan ni a ko to le ma no asese onu se na ho odin na eyi amodane ye na anya yiye enti still amodin na morning ni nam ni mu ni nine na the funny thing ya wofa ye pa to aha o se eni skata mo odene no cre de bia be bia yi nu
enti onu kwantino aba first can my manager no ye kibi bum mo ye dey so ye kibi bum so go 2000 I was so go 3000 so be your benya dodo so ye be your be so yen tana ni saka wi no okay no what no oja brewo lantane na no ne ma me kasa ye ni mu fie ba ko anti adoma wo se dey anti adwa wo se wo fa ye wo fine Ofa kwajo. From me, na me kasa from me. Ayo. Na wo ka save na save no se enya no krɛ. Eta na nka wo. O chiwo kwajo. Sa woni sa me yale. Sa woni sa me yale de. Sa woni sa me yale. Ni wo china betimi ewu. Sa woni. Na no wa ba me ho. Wa ba me say o me tu kwai. Fine. Ni kwa me treat me say me yeski bi ama wo. Na wo dey akọ hospital. So na me na ka just ko place ke dunia first kan ma na wala na wa kusia na asema ni se me no ka wa fanti da ben na absade ye be ye adwuma na ma me nsa aka ne 3000 each say o se o so to na mo papa me pa aka 4 tell week aka 4 nti ka fo ni ya o de iskan bebele no o de bebele mana mo dia ma no enti isa bo so mi echi na photo no ena ho e ba cha say ye to tiansa na se ni bi so a ye bebele mo because na se ma to me sa o tu ensi enti ye ma bo so mi o de ma mi sika be ma no ai papa yo na se me bebele bi bebele beto amfa ma nto bo so me sa beto sika adenti na odu mo fa But it's coming back and it's a very good year. I cry and pass out the version in some anka yen ya me me ya no no udi nkomo no na te sa ada bem so ada kwasa na kan na ba dia ma me plan ko to no amfa ma me de plan ko to ye na amfa yo yes yo enti bosome enti ana ye 29th July that is 29th of August yen hwa ni mu say ne sa be kan sika ana bia na etimi abantam mpo wo de bi ti bia no me discount de blemo ankasa even me san capital nya ta me saka be 2000 kwa me blemo ankasa ye wadaro ma ye ma mi wo yare eti ka mo penetrate 3000 fa ma no o se ko price ka ye gi no kra wonye scan wo de atua no fa san yare mami ye ko ye kuro mu mami sofo mami joy say kasa wo mami mami sofo joy say kasa wo akire mami me on ya de oje na ene ske kuta mi a wa ya meyire panyi se meyire kutuba ngwa wa ya meyire panyi ena ka metime amani bi ske bi kwa mi a na na nsai e problem bi a me beto me so ena ama eno bi e kwa che enti enka e fiasem no kre say yanka say asem ye bedi ye semu ache o meba on say na no ne ma me no yes na me no efre yes no kese onya ne yale enti kwase no wes kafu na me aka na me ntwe na ne wi na me je 20 million na 9000 na me pay 3000 e bia na no so enko e bia waba ekuya e bia sei emu se bi mu so no kuya sei ni se bi na yi nipa ene bi nso bi a ho ti bi flaba me pato do mi to ti ase me pato ai obi ende bi a ho ti bi flaba enti se ho ti bi flaba bi abade a na se fu mo bi a so do bo yi bi so e beti na to me e beti na to no aso no beti na to me so no me tire no ti ase pa enti o de ni guso na me e di lu na mama de mama proto ko na aba ko na asem na asem ko why na ofa na unia oyire ya na ye kan wa mbwa na me ntu ne yare na se asese still no wonto ni ana se asem na ntina mu yi mo so no so mami hello papa ni mo bi am de bo no me na ka mi se aha so ko ka se adeni na na mo se me bi o be to no problem be o problem be na so ade ko ta wa ye na e ha no won ka me se ade ko ta wa ye na e ha no so okay some no say we try so for biblia so also so try so for biblia so na be try so biblia so right na ma hu no so bi be ni ala to try so biblia so na
any bibi wo nto won kan na no to no na wa fa mo abai mu se bibi wo mu a na ka ye nyina ye mboa na ye ntu ase ma no angana oka ni se enka me nya ka yiso yiso ni ko mu ko mo ibi ni fun ko mo na se ni fla se tamen ko ya me ba office yo de wa fa me fancy a ye da ase sa oje ye so na nkomo ne ye bedi aka no wa akire why ye da ase papa so ye chia so ma me so me tene ni wa akire so o akire na o kasa ye chia oh me pa cho si do ai plan je so no kasa nye wono ma ayo mpacho yo ene ye da ase papa so waje ye so why no to da ase pa yo na mami ye so wa ye boni kanu kure na ho nto mi hu boni amayo ye beba so ye beba so wa boni amaye hu de wa ye no boni nto kwa nya hwe na so sai so no ye bi queen na biko ba bi no na nsen ya wada no amefre wo no bu che meja ka manso o de ayem boho ni din eja ka manso e kro din yo ye beba ho baby I fa o ko eja ka manso ni beba ho na ye ko good morning herbal make sure na ye ni ni aba ma ba ni me ni age se nkomo no boni style bi let's say do no numo overnum na good morning na papa pa na de oba ye me ja ko ma kokra pa cha ye mo nkomo ati akokra na mu de wa he me papa okay ana me hwa me akete esi ati 7 de ma kokra ye de papa okay onye ebuani aminche wetie fa na wahwafo etie fo joso ya colleague baako media person baako odi ne birthday na oye juma holy tv happy.com yeah happy.com so and birthday you and happy.com you ma happy birthday happy blessed birthday to you thank you answer we crown I sanka me sorry ko na me bobo number ko waka ni makani nyina waka ni na so ya na nchiremu nti na ma e be kanisa na nti sa de anka me sorry akwa bi say eduro ye site egusu a wo hwe good morning Herbal mesha eduro ni ne ye wo dia we hu bi pen na onmo mpene wo so okono bi sa fo no woni adanse ene ye wo de ohu bi kura ada sa nipa na wo ka adanse dia onti ase ene ye wo de awakoto bi sini dem na onnom ye because oni adanse ye ondi wo mo betumi di adanse ye wona wote ye ne wo hu ye na wo bo pini wo na wokoto ye na wonom ye sa fo no be betumi edi adanse ye enti sa wo hwa me anase wo tie mi ye afidie su abacho eduro ni ne good morning Herbal mesha oba po bibi se eye den ma me kan je wo se edura eye moja ene ntini mu adwuma de papa se wote ho asem a yemfe ni agro me se wote ho asem a ye de yemfe ni agro entena wo entwen se menyare ansana nti de bia na me ba me ta kan se apomuden ya atrema no mama eya na eye bebre eche ayerehwe bucket baako eduro ni ye immune system support yenkommo na ewo nipadue ni mu no se nipa obenya hoden ni wotumi akọ aba etumi akọ aba nti ya na wona omo frame a DJ Ike na wonti aya wo yare e bia na ebo hu na onam ha apart from so onyame obo ye ho ban osunsun mu no ye ge haban di nti edubra we na menom anopawie ni anadwo se yare pa se o twemu akwankran na obakra me pa de yare ankra me bie mu da e wasase so me ba cho won so wo pese wonya apomedin a ejina brane na CP a ma eduro we emel adenti na me kasa eduro no eye general well-being de oyare de onyare ye eduro no fa ye wunsuo no ma na pawie ne anadwo obi be bi sasa adai efri se eduro ni ye moja ene entini mu adwuma nkasa enti obi be kasa eduro anadwo a mentumi nda obapa enipa ina da anadwo na bela da adwene de ade achi ode baba ho prepare ni na to ewie na so order na fe koton na empa so se mentumi nda ekoba ni so na wo frɛ eye kwensa bi da bra anadwo na onfa efisa ni wura da ni nchen enti sebe ne ye dia ene na wo se wo pɛ edura ebema wada kama eye eduro ben eye good morning Herbal mesha good morning dear Herbal mixture me pa cho enu nie eduro ni ye moja ene intini mu adwumenti opapa obi wo se me wa na me nsa ayem titiriti me nan ayem titiriti se ekoba ni sa me sraw entwen ntina because won na ye otititi won say otititi no won ne doctor bi edi nkomo na ompe usikendi na obeka ne kura kire wa obeka je say pe good morning Herbal mixture bi no efri say bre bi baba no wan hwa a face stroke ena edu wukom no mesraw sa won na tayo otititi won sa tayo otititi anom good morning Herbal mixture
esan se eduro ni we ekura mi eye moja ni ntini mu adwuma nti obapa de wo hwe me de wo temi frɛ chichi ne benche omane nya nsuo na enye na eduro no no efiri se eduro yi wa wota te se wo ntini mu twetwew nipadua na esi wo no efiri suru kosi fom no bia obroni se joint bia nkasa ne nkasa ehye bia no se wote yew ana pain e wo ho bebi a mesraw eduro betumi edu akagine mu eye good morning Herbal mesha de enti a meka ne se we eye na nanom tete dido na no mo hyesi fie ema mofra no mpani nom kokora merewa meba a wankete se nom no eno ani o ene ya package ni fefefe na edegu box e kura mi mu enti na ya to ne din se good morning free set tete no ne ya maame nom de manyen ache anopetututu a wasoro no we bi na obe nom ansa na wakọ bi te be ye din se woni ekura se abofra ebedi agro se ntokwa na obedi ne sunkunum de bia ne ye ho ode na edin se obe we ekura se abofra se oyare basa wo hu ne bi sa eduru we se wote se wonti ne twetwe pa mesraw no ma na egusoro no frɛ na doctor no nkasa sesia afa obi tiemi ehwe me na nsɛm wo kan na na hye anopatututu na ne yere aye adwane si ne ho ne kunu aye adwane eyi sika momo ina aye adwane no oye adwane wie ya ose mentumi ndidi wa wonum tato we dro good morning Herbal mecha wa ye wo ho a wote se wachi nkasa ne mututu atwetwew menim nkrofo bebre obapa me beka se wie we ya omo frɛ number no de oni mia me personal number na wa frɛ me say DJ Ike edru na wodi ho dance na etisen na me ka wi ansa na wakɔ akotobi na okoto wi a wa frɛ me adamase asideni na ba me se mo fama doctor 3 days ona ye na edru me dem ye kasamafo na esansa manom bi na me nim de ye nti ena mbete na ha boldly akokuduro mu ena me de kasa no mama wo ho na woni so tabru pa no good morning Herbal mesha wote se wontini mu twetwe so de medi kaka no wosisi eye wo yankasa ukotodwe wo fra abrosen a wo bre de bia wo kura poma sanka wanu meduro we bia nka we gya poma ni mu atofo me pacho sisie ni se de esi aya koduro bia wo de eduro we ye we eduro a sister obegya poma ni mu ato sisie ni mu betene kama menim de America obi hwe me okọ ne kuro ne efuo mu befia obapa nso hye wo wiase na ose ye fa miamia no ye de miamia ni wia ye de nku a wo wiase na miamia no ye wie nso ni nemu ade a che ose bi ntumi nsore nku adwuma me pa cho nom good morning Herbal mesha obapa obi wa wo ni ni hia wo nim ne da but wutum se asa ma mi wo sole fini dua so osole ni dua so ankasa asa oyare so wonyale aye omoja so tia na etie me pa cho no meduro we bi dia doctor bi aka bi atotwene na je eduro we good morning Herbal mesha we na bebo me say nanom ene ne bo ene ne ye kan say ne bibia eye pepepe ne bo yede sa na nanom so yede eduro ne bo yede ne nanom so yede ne peso enyede bebi a wo bia wo kina wo benya bia to me pa cho wo yo ba na wo tie mi enchem de kasa me bebi ye no bia na bo so me so na wo bu nsa nsem wo ni mo no wo problem bebre ade ntina me kasa bia 2 days na etwa eno kura no wayase bewe wo saa ansana pacho pe eduro we bi good morning Herbal mesha obi hwe me ode yase na yase enya ne ya na mmom no 2 days na ne menses na etwa 3 days na etwa me so pe eduro we bi good morning Herbal mesha wo ye be ma wo hwe me tie mi se wo jonso a wo ti ye pa wo jonso ni mu me se wo jonso a wo ye den wo ti ye pa wo jonso mu bia wo ne oba ni hia first na nka wutumi ye adwuma kama but nay 2 days ya kan say ukobutu so a 2 seconds na wajem enu ne chichi se 1 week ansa ho asore bi won so so sane wa wote ye pa wo be menimu me pa cho me duro we ye we duro eye good morning Herbal mesha doctor 3 days cover by obi se me se wo benya bi wo hia to kama koma to ye wo kuma se ana wo nkran me so wo kuma se agine kuma se enko be bia na bo wuram e wo Ashtown Kwalinak wo benya bi ato me pacho Dani Herbal obenye bi ato Gilga Pharmacy obenye bi ato Herbal Pharmacy ewo Asafo me pacho Ediya Pharmacy ewo Donkek obenye bi ho ato So for life me pacho okwa wa tenetet ho sanso ene Pure Leaf ewo Ebu Akwa mo amwo tafo kwantimpon so no me pacho uduru tafo New Road asi PFA ewo ho eduro ni obenye bi ho ato sanso ena wo kuromu nso ne bebi a bowrom ewo Edum prisons ho no eye oyerepa abro san ni mu Promise Herbal ewo ho obenye bi etu de wo pesa wo tuton bi obenye bi wo tan krakra so obenye bi mebra ni ntin kranfo no nko eye Okenshi drug lane Okenshi drug lane obenye bi ewo ho ato na boache ho na sounds na tenet ho kepkosi fo nko boache ansa pharmacy ewo kotokraba Kingsway kwano so ana se pena Herbal dudu bi a wo pe bi obenye bi ato takrade foi market circle ho mensa
bebre na ewo ho sanso na Christ the answer obenye bi ewo ho ato wo ka so a tribe of Judah edrowe enye na ewo ho mepacho suhumfo ebekọ tonike obenye bi ho ato na bibia ayakama e de amount na mmom no o panchire mu a eburu medie so a me sorry so frenomes na egu TV no so no o tie radio dia and the 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 enchiremu bia bro dia mekan yeso no ye de bema ho efidie so kasa de eyebre na emom wo frɛ ya homatorofo so dia ene de wo se enu ka bia no ye no beka good morning Herbal Mesha frame na bi se me se papa wan mo me yade so na me yade no ebebo mi ana emisa me se me eduro no esa yade ebe me se mo ka se ya mabre to dia wo fra o se me yade ni eduro no bebo mi ana na maka bebo ana maka mbo nso a na maka no obi fra o se mo eduro na ye den wasa ahase ba kasa me kasa we ka yade e hawo na me kasa bebo wa na se ebo ye tie so abo atochede ko life. The great man, the road is already clear. And the is a road now. Also, Babuano. Yamana Cassia, and Nabila can thank us. And I see your Moncano, Nayako, Caristic Ventures, sponsor a honor. Caristic Ventures, Omunro, a papa, Zahara Herbal Products, Uko Jaswa, Ubenye be at all, Ama Wanom ama ho ato eboa etu iyarewa nyina ase bemma oyire show na wayi wani oba ukunu show na wayi wani echese watenka no enkoyie kope Zahara Herbal Products ni bi enom na ho ento iyarewa nyina koho na kope bi eto frɛ omo e was 0246 3483 34 ana 0248 569335 na epe omunro ni bi enom na oho ento na kope dedel spices ye natural spices ya na yaye na yedi egu sachet mu aye ton aboa ama waduane ene won kwan aye de ye wo noodles de e wo honom de de noodles ukọ a ubenye bi ato ye wo all purpose de ye wo stew de de jollof curry na nutmeg eno so omaye no according to obi abotom nti sachet ne ye won ketwa adantem akese extra large they were ho de beso no na wa pebi ato dedel spices or see made with natural spices opedodo etua frɛ omo e was 0531 105545 na oho ento na ope baby akoye uti na wa ye makeup enso e dia mawa called Sandy's Beauty Parlor eho e na obesiesi oho ama oho aye fe utiri ho e na wonsa wanim nyina Cassandra ho na onsiesi oho o askwa oni social hotel no e na eye enhwani mu na Sandra ensiesi oho for Sandra e was 0242747636 Sandra number ni 0242747636 na Sandra ensiesi oho emfa emma na yembra ye maame adwa menu ho ukunu no wajeso osi ampa osika wono ho na emu aye din enti na ya fra ma mo fine papa ya fro mo afra mo late no mo share no apa ho ama papa o kan show date be o mo share papa date be sa atwam dada atwam papa yi ni okay so on afedo afra mo amomfa ofra mo amomfa nso mbehwe ba bia motemfa aka ba yen nso mu ni ho ba bia na woni mo okokofu ho o ba free ho da bi no mu me kwae no sa date ne so ye no ba 3 days no apa ne fra omunya na me kwa akohwe okay me kwa wonu wiri nyina mu ni ho no na dia na o metu ana so metu kwan wo muntu ba de bia na o metu kwan bia na o koda ne dua o ba bi so on I will say ma ba ho bibi ha me a ade na wo hu ade koro no anya ama me na wa okinka otimu nso ase na o sika se 190 asofo 190 e bia na me ka se obi we fa me call ba bi no e won na kosi mu se me ni ma me bia ko ache
Eno say ko 2 years no. Nti woni maame na ko e ko 2 years ni. Aha, ma. Ya ko na nsen na fe dia akopie mu ho. Akopie mu ho. Nti maame kro na oni na ko no. Maame no kra no. Makọ akopa na cho na mene ne ko ye no. E ko 2 years o ka chem so obebubu magu ho. E wo nanim. O ka si wanim. E ka si manim. Na ne nyina ne say. Ase ne ne bo hye wo fie. Ako junction. Dompaase wo. Na ya beto ye nananom no. No mu dodo ho. Sa atam sukura ya hata no ma wo fom. Aya abosen a. Tini hata no. Na mbaba akonhoro ka wo ho a, no wo nene ko. No wo nene ko. Na mkwa mse enu afia. Aha kura mpo de nkanka wo ho. Na de bia kura ba huru ka na ane na ko. Edi asem na de bia woni me wa de bia me baba ya de wo ha na ane ko. Ti aso wo didi matam. Me so na me sister eye aduan me sister kwaji na sase a wo ye aduan wo so. Choba na wo ka no. Eno nko. Tam me sister wo fufu. Ti wo fufu no ano a me sister so ni akonwa. Eno se adwo ma enu ji akonwa me bo watenase. Ti ma adwene ama ho. Na me ji akonwa ntitam a me ba ne wono ne de ne kasa no. Eno se wo de o ha adwen sa na nka mire bi nka wo ma mba yie no. Eno se twen me bubu ogu. Aha, nti o ka say o ma akonwa agbo watenase na chese be yie na nka ode ma. Ene de yedwa be yisemu. Enti ma mfa na samwa bla me yale ne ba ya meji akina me hu na akonwa na ogbo no wanje meje oji akonwa no enti unya be ye ni bi me da mintimi hu na bila case no so enti ya kan say na so ya obi kire me baabi anam kwa na onu si musa woni obi akọ woni obi akọ na me se maame no kura no makopa na cho o pa na cho da ben mene mema o mama sorry atna si yi chesa wo si aba obeyie na wanya kakra mene mema me ba na di me ba ba ko na di kan na dan fo kopa na cho na me am so kopa na cho na wo se wo beti a na ne ba ba ko bi wo ho ndi ti se ne ba na ba na me ko ran ba na cho ne ba ho de a na woti ji se ne ba na makopa cho wa na obeti na ne ba ne ye den e ba e na me ne ba no ye den e ko ya kopa acho no mi so no kotodwum kra wo so mama nzo wande bibia ni nim oja bibia manaka na ne ba ne de woni mi ni asem ne ba ne ma mi so mu de ono so asom mama ne ka se ne ba ne so mu a so be so okay ne ba ne nyina ko ne wo se bibia ni ho bibia ni ho ahoto nso ma na me de ko ba bia e kopiem se nipa no amene ne ko ye no ono na ya mesa eti pacho yen san ka sem ne ho ni yie kakra maame ne ma akonwa no usom na unjidi se bia wan som no na o tete wo no wakosom me ana asom waje meje ache kakra sho mintimi hu untimi hu se sa de bi shawo a wo hu se bi shawo ana reverend bi shawo ya wo hu se shawo enti maame ya shawo a wo na ya wo da untu nko ba bia mintu nko ba bia mi nim baye no kra unim baye no kra na ukoye nyina sofo na wakọ mo ni nuabo no obi anka se bibi hye obi anka hwe ankere me obi anka kere no no se ne ko sa time no ka se o ma wakonwa no na wanje na kasa baye no me nam ka kere ne se sa nanka emre bu mama akonwa no ka wo mama baye na wo ye de hu sa akonwa no na nka baye na no wo de ma sa emre bi no etwam no meji akonwa no a oji akonwa no e wa he meji odi ma me fie na me de kwesi mi sister ba mo ya akonwa ya etna so ye e na odi ma e na o se fa ye den sa minister woni akonwa nti akonwa no na me kwaje ya oni akonwa so ye choba akonwa etna so na akonwa ni ho akonwa etna so so be puto nya ado ane ade akonwa tietia e na odi ma e na odi ma maame no e mo ni din o nti odi ma wo no no se fa kwatena so ne fa kwatwi moko mpanya ade na ede na wo ka se na wo ma obeyi se ntokwa ni mu na san ya ntokwa no anu ne mba ko 2 years wo ne mba no kokko no e na me kan asam se nka na nka wo ma mbeyi wo ye de hu se nka wo ma obeyi e na se ho na bra papa ne kan no wo fa kan no se asem bi hye ho wo se me ka se e ba e bi sa wa asem no obi am wakonwa mo ye choba akonwa ni ho
ena ono de akoma pem o ye de ye nyina ye fi say akoma pem ena wa mu akonwa say je na ya watena so atwimoko na fa de na akwaka say na nka wo ma me beyi say ho no 2 years asa ko 2 years asa na meka no ana so na mo fi ana mo tete me saa na mo tete me na me ko sofu bi o awo sere so ti me kwa na sofu no say obi ya ma mbeyi nti sofu no e mama kwankyere ena me yeye wo de wo hwe me nhwe ba bia hwe me ane mo mama akwankyere ena me yeye epro ko me hu hwe biem okay me hu hwe biem e wo me ho tetene sa amba biem ama biem me hu hwe biem ene say sign start esan ko ba me no ne me ba ne ntokwa no a me ko kan say sa na nka wo ma mbayi no nti sofo ne reference no kan ye no ene ma wo koyi ma no say ena nka wo ma me beyi o kan wo nipa mu nso asa ntokwa ne sie na akoka say o ma nka sa na nka wo ma me beyi no na nipa wo ho me fan say nipa be mi so se nan ena ne ene se ugu ne ni mu ase o no se twan mebubu agu oye man panyi woni ni fie ye be yepe oye panyi ni sin okay no se twan bubu ne de ka kire manim so me ya obebubu agu na wo to afanya asem afanya ti me chini sa sofu bi na nansan ya me kɔ no no so wo bi pese obubu gu ho wan kasa obi ama obayi da be wo so obi pese obubu me gu ho okay to be ka sa ne ne ma me ya me ne kun ye ya ka so obubu me gu ho ene na ye wo no na me frem baba ya ba ko no na dan fo kopa na chew oda ho oti asese ya oti asese ya e wo area mu kwa don pass wa okay ti ya na me anso bi ko ye na mkobu nim kotodwe pa na chew so no kotodwe so won pren na me so ye no se obeti a ti se ne ba no me ne ko na ne ba be ma na wo ho ti se ne ba ne ba dia ene obeja bibia se me ko pan ba na cho na ne ba ne ti a onu nso beti se waka se oye beifo wo ne ba nim nti je se ne ba ena wa be dane wano e wo nanim nye sa na no wo na me nya akora ko ene wase me de me ni asem okay so di watam kora na bi kan me a sister adwa de me ni asem me kora no me hia na me chia no ye bibia enti se ye wo a yi bibia firi mu wase wo bibia ni mi mu bibia ni hobim okay na me de meja ma kan to still hunto me nti wo hu se ma me no nje mu onye mu ni ncheo ena ma me ko ba bi no asia ko dan no ya wada no asia ko pie mu no okay nti se jisi ye nyina ye ko ne kopa ma me ne cheo no wo jai ne san ju sika ne ma so sika ne de ma nya nto de asema nya nto na se o mo se jisi ene busumi eno mo nsa be kan sika ne de ama ti se wo so mo sen ena busumi de se ya le ne bi wo me ko ba bi no enipa no so obehwe me bebi akoye ya o kan be ya wada no me frɛ wo kan ne nyina no wa se wase bi enyama ni so acho so no so beje o sei ono so obeje me ayi e kan say 25 million 2500 o ye sofo ono onye sofo o ye kan say ahunani nye na huna na wo ye no me se wo ye sofo onye sofo na o ye de otete ahaban a na say o ye konfo ana o wa ani a o hwe o ye nyama okay no so beje 2500 ti so de kwa o discard kwa no behwe o yes e just ye discard mountain temso ena me kwa o behwe me ena je say no de na ko pebo sien o mane bi ni ho a mo ti me no mo so mo abre e mana bre na akonwa no wanje ena ebi so a wonye ho nyama yie na no so tete wo we de me hwe wani mu de wa akonwa ni de sa me na me kwa cha sa meji akonwa no sa me kan me se meji akonwa physical na eje na huhu mu de na me bi se yo me ni ba yo so na me ka se so fu no hu ma me a wo ya ma kwankyere me hu hwe wo me hu biem okay na baby akwụkwọ nyina so no so fu obi anka se obi anka hwe nche me obi ya ma obi ena wa wegu nanim asibo nipam so nti se de e chopa no disi yeko gunsa okay itetiefo ye ma me na asem ode ba ye no nkomo no de akosie na ye wura huhu mu me se me nya me hu ye ye no me wura huhu mu ti se ye di si esoro he ya
na ye ne ye maame no edi komo wo fom na nipa kro panyin no kasa tia no na o feel say ye di susanso bone e ba no so no ye akopa de che obi na ye tu ho na mo bio mu nso e di ama no nti ye maame prophetess Joyce awo kokofu edwenase ye srew uni aba no o se bebi a wakọ no nipa kro no titinro o wani o se obetimi aboa na tu ne yare na se ama no ohia 2500 ne 3000 so na ewo mo ho tinkani mu ani mu ya mo fa ne 3000 ima no na onko ba bia o mbetimi aboa na mo nkosua ne mo de na mo ye ni nyina mo de no anya adwuma so ehu ne enko bebi fufure ya wakọhwe na bebi kro no so a oje akonwa no e ho asem de mi jai mo na nabila no watu asa nkomo no so mi nye wura honhom mu na maka honhom mu asem enti mami ye be du nkomo no twen kakra bi ye be to aso wo ekire ho ama wai wada ananka obi bi kan bio ana obedi na TV so no apa maame ne so chew so a ono oni TV oni radio so nti wo ka kra wonti on guitar phone so on guitar phone no obi wati aka kire no okay yentimi ma mbo ni din so nti wo de ye maame a wo ho ma ni anti adwo anya problem o se opa acho wate wan kan yie so ka woni pem say ka wo ya ma ni bayi say no ano no opa acho why yesro yo nti maame ye be ba ho se sia na enche bia last week me maame baaye week here be say dem busumi oni ye wie enti enya me maame Akoma FM fufu party afi jane poso Mimini da 10th August 2024 e the forecourt of Asoko Municipal Assembly New Amakom MHHs Park Resort ayo de ohia ni wayo a e free fufu ye be twakontomo a anom kwan ni adwena betre bossa dwumade abra wo de potie kwanche atosode enam bi te se nantwie aponche adwene hobi ye wo bia ye beje na fe ye de abo dwumade wo bibia de be poa fresa number 0209119090 Akoma FM fufu party ye ohia ni wayo a e free for madama ye de Akoma FM fufu party de bro Omidimafo Herbal Clinic Obibidi Blackman Company Limited Deldol Season Powder Semben Jewelry Live Long Nutrition and Diet Clinic Media partners here TV3 Onia TV 3news.com and oniaonline.com nti aware ontnemu anasa wonye dey Orphans of a Nation any new one eye Onia TV for a day bro akase na Nsem medu power specialist say ya ene ma medu so de ene mento ma afrekwen ana men kan wie na san bra men kan wie yo power specialist Herbal hospital so men kan wie ori ono awa ha wesi akasa enti so pe Herbal hospital eba hepatitis dia Ghana ha say otufa baabi a wafum eno ane power specialist hospital 2022 Ghana he na Herbal hospital a oje award for hepatitis hospital of the year no maami oti he ya enche bi oni ye beka say ni hospital ho enenya ye power specialist hospital hepatitis A B C D and E fakoho obetu ase e de ama wahrawa aye kese last week obai no kase ye didi ye na so obesin aka ahrawa no ene kura ye kese a yare nko a how na de ba unnom penemu abubu do penemu nkoye fako power specialist Herbal hospital siatica yare de enso ye yare boni wo so sisi go to ase na wotete wa brabo fako power specialist Herbal hospital come for ebo minim ama kon ni utiri nyina bom ko power specialist Herbal hospital ma say omo fe yase esre so no edu fe yase Jasbro filling station eni mu wa oni nne ye hwe ni mu na kwaje ayarehwe wo Accra osi kwabenya ACP kwabenya Accra eno so ehwa na ubehu power specialist Herbal hospital ko honom Anaji estate ewo Takra den so omo bai Anaji MA primary school no Takra de for somo de eno no omunra Food and Drugs Authority agi atuma utobi no ma ubenya apomuden kese ye edu ya Herbal Malamix eno de mo amenya malaria no fever honam hina ye oya no kopebi nenom Herbal mixture and powder bo boost immune system na kuti anyarewa onso immune system no wosra na wenya apomuden kopebi na enom jiri Herbal mixture eboa ema mema no bo ye adwuma ni ye na ade kye a wo yire wa ma chop money kura obeye aduane nkwan de na odi abesu ho cough care Herbal mixture obo wa okukoso aye tan a
kopa bi nenom ne ntu wo wane nyina asema e na edoya herbal tonic wonu mato untimi ni didi na honto mia weni di ya pa neti kopa bi nenom upe bi ata herbal shop chemical shop pharmacy ahodo nyina ubenya dro we nyina bi ato mese kai hunu say Food and Drugs Authority age atum frɛ omo e wo 0244 544422 0244544422 and 0200 383831 me ma me aboniti nkosa so still obaye ne de aka o ma me pa cho me ma pia waya ade bia wuye bia na wayi wakoma na waje ni waya ade na me nshira said ye wo ka no kwasem nie power specialist Herbal hospital wo se na anu amebae na me ka aduane asem eye mani bresem eni nti na sese matemesi form no san said ye nkola wuo na si aba no wanhwe ye be kasa abaifo na sebi eburu baifo ye mfa no nkokọ da eti se wo obi ku ba na hu so de se ka atwa na me na obo ntua wo de ne be kokot na baifo no ye mfa na nkokot na baifo a wa mfa na nkokot yi nso wo ku ba ye o ma me se na wo bre na wo tie so enti mesere mo ma yesu mfa bibia nse be yi ngwala na aduan adedie no enko yie sanse se obe ma wo ba ade ma ye fe ne se tali amwa na anua ni sa carbohydrate na akola akro wodie wo wi anu anu ma drink aka ho kola na o maba o mani edin ejigi sa wo ma me no so wani edin asechire ne said wo so obedi na no na obedi na mmom sa wo so wa mfa adwene na wa ma eniema nwura enu na me hwe red beans red beans ankasa no na me hwe ho adu akokọ no na me hwe ho ade wo Google no kwasemi ni Ghanafo moma ye nimra ye ho so we free time no so ne boarding no kwasemi nie ebi se wo hwe niema etimi ye no potassium wom iron wom eniema bebre na ni nyina chi no ze Ghana ni bia mpese obeye kese eni nti no wo sori a no wo kire ne ho kom mi wa wo ko ye se wudi beans na wo nya kese o enso de wo hia bia won sabeka eni ti mesra mo ma ye hwe didie ni ye niema han ko ye didie na ye ma niema engaga no so ye nto abrofo di han na se ye nya han ni dia wonim se ya asamo a eya ti mesra mo ma ye nimra ye ho so na ye hwe didie ni ye ni ye hwe nkola ni ye na ye japade anyame dia ma ye ya hwe ni ya onyame obebusa ye ho asem eya so obata oba 19 years 18 years 17 years na onyame ampata de be chi na wawuda ho wanhwe ya na okra wahwere wo nkwa afa ho temesere momoma ye nimra ye ho so na no kwasem se power specialist Herbal hospital said ye wo kan ye na Ghana hanyina ye nkoa ne yetimi ade award chenjirenje na said ye wo kan abibidrofo nyina kwa kansie na se wo nkoa na waji award se hepatitis yare na wutumi twa ekire se na nyame waye bia ma opa o efi se hepatitis ye yare a anokwasemi nie maame saha yesi ye frɛ wo ma hepatitis edi wo munya oh yade ni wo mfa se wo ye titiri na ne awre ho ne se obi beka se me de me somo bonti me de bekɔ hene me de be wo de kokokoko wo ntimi nkwango ba bia hepatitis brebomu ya o de bango ba bia wo se wo de bekɔ South Africa wo no bekɔ wo de bag ne be so wo ba obesan ne waba o mutimi hwe wo de bekɔ America wo ne bekɔ wo ba obesan de na ba evi se obiye ni nadro nyame ni Ghana nyame woni ye di ni yi izan se kodie wuo kwanko yare boni a edi ni pe madam edi ni penya o hwe ye kasa nipa emehiem na wo de me se me bo atitirofuo bi din a wo de wuti ni wuo no frɛ enso hepatitis ni kun na eye ni bere sem eni nti se nyame aye yadom kase ati se yie se so de abibidrofuo nyina na kwa kansie no eno no krife no awan because tama ye nya award no ye general secretary bi e ka kire me say wo mutu yo wo mutu na me say mi ni ye o ade wo no wo ye no me no ma hunu ye o di me man to bi na me pese me hwan kasa nso se
yampa se adwuma na ye ne Ghana fo aboa wo mo ana obi nso besa ye ho ana na yese wo mo twaba na ma se nkampo na nka kora afoforo sa aka ho anka kamefa okay because enipa tuma ye no na edoso wonim ne entia enipa wo mo de wo mo hepatitis B abaya so ye oba na ne mfi oba na ne yefunu ayiri kuntan oba na na chiri bramu oba na ne kwanchi oba no tumi nya no wo hwekese nyame anim hepatitis ye yarbone cause one hwe ye betiti wa mo one hwe ya obaka se bayifo na ye o na se wo sori ye hu dwa wo bua no hyehyu aduane so ye di cigars so ne ye noa ye venzi ni para senibo na se wo buye huru tututututu ye aduane sisi wo hwa eye papa etina meka che so wo de beko ba bia wo ba obesan de aba cause wa ho dwan na wo de free akwa America so okopa ho to wunya wa ho dwan no wo bu na hyehyu na wo ho papa wo de kwa South Africa no emfa etitua na mo na nyame aye yadumi wo ya ye kana sem na virus o mo chiri ye ena nyame nti ye de ye ho abo afore ena ye keka na bamba mo etoda kora nye easy nsem bebre America no wotimase ne nso ye de ye ho asi ho sanse yo na nyame suma ne so nko ye adwuma na wanye no ye gina ye nim de ye to no eti nyame de ahye ye nsa na ye beye tua na montem obi beba na nani ye gofe na fusuwa hono ne nase atatai wo sini tira sisi ya no apegine no enti ebe ye yie akanyame sabri eni mre no tia na montentempa na medie ne ye me yaye mawerefo ye matete ni fatty liver na wo no so abeka ho ye brabo e kwa na ho nto no dada obre wo so fatty liver so wasa abeka ho donto ye nidi ye didi anadwo ye no nsa dodo aden ganafo mo me nhwe ho so yie esanse nne no nura na me kan article bi percentage ya wo fatty liver wo Ghana ha na se biase no enye ni so eti mesrew sa mere fatty liver ni bia be dontwon na obi bebi sasa de fatty liver no kra ne de hwe wo fu na ebeye dududu na wo mfi adwoso na atwu fa wo chiri kasa enim wo chiri bebo no wo so o etu gije no na akọ no wo huna wo huna somdie afa na wo se me kwada mu amena na apa o ka sa obeda mu a bebo na ye dontwon efi totoka bola ene gu ye funu no mu dontwon nso wa utue wa polish nso wo yem ho no ehonye kura eti mesere mu ntwa na montempo anse wo sisi ye wo ya akode mu a wonna wo ye funu no mu dwa mu aye du eye srade eni pentini nyina sisi ede benti na wo se basa na yare akese different tia na mo na fu ani kire mu wo Power Specialist Herbal Hospital ya hye ye wo se de o kan na enkran pumpuli mantem no ye wo kwabenya wo firi pokua na wo besna ko kwabenya ye wo kwabenya Power Bar Stop sa pepe na wo firi kwabenya so ebesna ko pokua so a eno so ye wo kwabenya Power Bar Stop takrade ye wo Anaji Estate ena nkran ekumase ha no so se de o kan na ye wo fe yiase a wo ko aputuja ka kire mate doctor driver mesi wo Aduaya Junction mesi wo Aduaya Junction na fa namba no tudwa tia na montempa susugi ho akinye susugi wo ankasa wo ho akinye na wo firi nanti ye ya ebefa kafa Ewusiafo your number no 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 0200 38 31 any WhatsApp number nti so pese o frey anasa wo de WhatsApp no fa WhatsApp so a WhatsApp number ni 0555 79 78 0555 79 78 medofo na anu a me free ha me call yesi apade akin ye me ti consulting room hwara ena ye de abaye bi baye wodi 18 years uni baby an sugar level akudu 31 hwara am sisa me sagu mi ti nam se na mesu papa because me ntiase ye nua na nyame de ma ye no aga no na ye di a ye nyare pisa o sisi akola we wo nware wo wie ss wo hwa
na senkenye power na nyame di ni be pie ye na me ne wo kase ene ma brasia wo hwa papa we kuma ewu asem na ye keka na sa na me kosia ma ye bone mo adenti na wo se basa ndi ye mani nyina engu na hwa na ye de agapade bebrebe na ye pe no ye de beja no suwa hu no se wo kasa na wo se compassion obi mnim ene due na obi bisa me wo consulting room wo se na die una na obusa me se se die na de kompoba die na de kompoba ade bi woni pa mo gye ye friend thyroid glands no thyroid no eno ne sanitation officer won say yes immune system ono wo ne de wotene baby enna thyroid no so na ye sanitation officer sa pepepe na meka no ono ne wo hwe set traffic light bibia obi ye na dwuma ni pa bia no ti se kuro ono wa bere o wa pagya ne nsa wa tia fa so keze aduane papa wo mfa ma no eni pa bia onye bribe agi se o ma ne nutrients na akoma ebo adwuma brebu ebo adwuma wo kidney ebo adwuma we no ya jano nti wati nkensen ti bibia anya adwuma 13 years wo be hu se hye ne minim 14 years wo be hu se me de nkwala ne de mi hu ane bibi kura ye me emom sa mmiri wagigi hu achinye awie se kompo na hye o minim tua na mo ba bi ba kope ehwa ne power specialist Herbal hospital obia wo yo ba se Ghana ha me ti wono me nhwe obi sika na me nhwe obi bibia wo me kwa ifura me ti wona do ni nyana ma ese na me hwenti be me wo hwa nyame oni prostate die obe so no so wari nti anyenye bia fibroid na ne yam die won se do nso omukwa wan hwe ya ne man koyi because on se na ni panyini ansa na waware ye ya bre so na ye se ye wo mpere wawo no moa se no die obi ikonu suku aboni degree ansa na waware na kire se nka ne pepem pa no Bema no wo prostate. If you said 17 years, me say, me dey consulting room me try watch. I try consulting room be 25 years. Say, unti yare bia minimum no. 15 years, 17 years, in fact, 6 years, 7 years no wo prostate. What be that? What will be pain? Akora kitua ba ya we onam wo fibroid ya papa. Ni nyina ye aduane ya yem pena. Yakọ fakuro bi so enuane. Eti mpa mu chewo. Enya nanse yesi into zibuayede. What is beans buayede? What is red beans buayede? What is so ye beans ni buayede? What is ayo ni buayede? Adentik nesese basa. Momi em sanku ye chini ni aduane papa o. Na mom sa mre fibroid hyew yem. Eno so wo jinkoko ni moja kire se. Bo so me so ani para sani a wona mo nyame anya waduma no wakolapse. Wo moja nyina ba so ne aba. Tuana mo ne fu ani kire mu wo power specialist Herbal hospital o sane tetiwa yebo ya ni kire mo Martin na say wo hwe obi na ka kire wo se to bu ase na nkwa wutumi nya hwi me se nso kakra die me nso meka o wutia na wati won so wo taye wo hene niema nkwa yi etuanamo esan se liver wo problem wa brebo wo problem wa wo to wa udware na wudwu ho na nsa ate agu ho epamucho wo mo se time no aso apa ho kra nti se ma maka ni nyina tie na fa yi adwuma na wanhwe yiye na kikiri obra bo ne nya hunu ne nsuo beginam kidney susu nsuo ginam sister susu abetare ho kidney stones so abegumu a se na ayeka o na tuanamo na power specialist Herbal hospital me ma me ka se mi jai na o my phone number ni won say na me na mani abro me se na no me se gumiti sui waje moa so mre ni ntia wadaro ba number ni okay your number ni is 0244 54 22 0244 54 22 0200 38 31 and 0555 78 a power specialist hospital to anamo na ko na ye de numbers no tudwa na enkomo no ye bo enkomo no honam a o ye bewie na tiwra honhom mu ensam ha okra mu ye number na obetimi afra yen na yabo enkomo ye 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 Frayen na yambo enkomo
na enkomo ya ye boy ye sofo maame Joyce a odane dua ewo ensuo so na okunu nso akwaje obi ni nua 3000 meta asase menya ntom asase fam sika mame a eno so akoye twintwan ana ye nua ba ye a ye maame obetena he bibi hede nwa da na amedi menyim enti Friday na ye mo nkomo abra ye panel members no eba betena si na ye nko Asanska University College of Design and Technology sa ope certificate degree and a diploma or fashion design technology, jewelry design technology, product design and entrepreneurship and a digital media and communication designer. Yes, so Asanska University College of Design and Technology. The question the any amount certificate enfa enka July ya kanam yenu na July ya kona wie ye omo ye admissions nti yesrew enne ekopi mu kwada tuanamo anase frewo mu na ekope admission forms na ekosua de 0540124400 Asanska University College of Design and Technology na ye called Dank Herbal Complex Limited Dank enso ewo eyayare sabia okwa omo ofidia ehwe nipadua nimu emaw na ehun yarewa ha omutu yare bia ase na emom di omahoden gwo mu pa eye STI ennemu enyarewa eti se gonorrhea na syphilis ene de keka ho nyina yesho Dank Herbal Complex Limited na omuntu ase enfama omo wo Kumasi Pechi number 2 omo by City Life Hybrid School honum for omo number 0266593330 and 0244017556 na oni omo endi enkomo coffee for ni en abedi enkomo dada enti ye de omo number no tudwa ebia minya bema Abraham ensa ekasa no wait me amfa number no 0200777277 and 0505408862 coffee organic tiger nut extra fine powder pebidi na enfa embwaw na ohu ento ye fa ya boafo nkrato sema ba ko pe ye ba na ye panel members no agi akonwa ye beto aso Fufu Akoma FM Fufu Party a feature post Mimini da 10th August 2024 and the forecourt of Asoko Municipal Assembly New Amakom MHHs Park Resort Kayo Diohia ni Wayua free Fufu Ye be chokonto moi anum kwan ni adwena betena bossa dwumade abra wo de potie kwanche atosodie enam bi te se nantwie aponche adwene hobi ye wo bia ye beje na fe ye de abodwumade wo bibia de be poa fresa number 0209119090 Akoma FM Fufu Party Diohia ni Wayua free Wafo madama ye de Akoma FM Fufu Party de bro Omidima for Herbal Clinic Obibini Black Man Company Limited Herbal season powder Nsem Jewelry Live Long Nutrition and Diet Clinic Media partners here TV3 Onia TV 3news.com and oniaonline.com Fufu Akoma FM Fufu Party a feature post Mimini da 10th August 2024 and the forecourt of Asoko Municipal Assembly New Amakom MHHs Park Resort Kayo Diohia ni Wayua free Fufu Ye be chokonto moi anum kwan ni adwena Kaniesha ase na ye hunemu ye be wie na de ye ra hunhum de ne de na o si etwa ne short because me nyam be me ho na me ra hunhum and the reverend see a pi life mo adwuma reverend mami akonwa no je no hunhum ana o je no hunemu minim se e wasanka obusa no so si o je no hunemu o disi wa na o twumoko na hunhum de ne de o si onim so ye baifu no bi ye baifu a ohun so ye baifu obi ani ho a oye baifu a ohun so ye baifu sa so ata se me wo hoi me ye sofo e de me mo bi nkan kire me se me ye sofo ansa so ye wo honhom mu adwuma okay ana ye wo honam fam adwuma so ata se obi ani ho a ye wo evil spirit ana ye wo demon spirit okay evil spirit de or the sayade or the two okay or the destroy nema so but demon spirit ti will be mu a eno na onim so ata say the demons ti will be mu na say ni power de ho bata na obenso wade bia na ese so ata say ntino maame ne de no
Nsem kan no na ayenwonwonan kakra enti niam bi wo ha obetima bobo so a na afi yenso ehunu nya no a yenso ye de be ma say me ko me yare me nua asofo ba e na me call no ho ye twa nkokọ na asofo mu twa nkokọ mu ko nsuo so tu nkosua egu snap e wo nsuo so akonfo na yesa adwuma pa cho say akonfo omo kom bosom ana yesa adwuma ti so ya akonfo eyi ti say black and white morning so konfo ye bi mu no mo na yesa adwuma no na me cry ye kase obi ye sofo no ye black and white amenti ase onu de konfo onye sofo konfo black and white ono ni din no okay na papa yi ba ko yi de wo ofin so ho no kwakubo nsam mu na konfo ye bi mu omo na gu nsa e wo nsuo so etu nkosua etwa nkokọ omo na yesa adwuma sofo nye sa dabi eti sa sofo kase mehu bibi wo ho na osam du ko nsuo so na me ko twa nsuo gu nsuo nim etu snap ne me ko to nkosua gu nsuo na me ko to snap to nsuo na me twa nkokọ a na me twa akokọ a sofo biya wo twa akokọ biya na chese kom na de no kom no kra pa na meka no obiya ni ho twa akokọ no wi obeka se koto akokọ no twene ball aso ode akokọ no be kofi obaba akokọ nkwan obaba akokọ nkwan serious so serious okay okay enti yembra na seminar so me be same ho yare wa wentimi ansa me yare afi wo si asase wo ho waton asase ama me ma ho wentimi ansa me yare ma pomudin ni nkoyie famisi kama me chese asase ni me nya anto se nya anto a enya ntua famisi kama me so asofo se se ayetwintwan se yenya ni de ma me sofo ni no butie ye hwe ye woni pani bi wo ha omo ana amenya me adwuma agufi ehun agufi okay so atase se wo hwe na ontimi nya sofo a masa pawu pa nya na ya wadwuma foforo bibre ho a obetimi aye okay edime nkofa nyame adwuma nto ho so se wo ye sofo because ya kaso obi ye sofo a the word sofo no enhye da na for musawo okay awo sa wo te wo ho free niam bibre ho yi wo ho free niam bibre ho so na wo ye sofo 1 utwa akokọ 2 otu nkosua 3 snap the atoso bie mu no waton asase ama obi fa ne sika nso mana ompese ode bema enua so no at times no bible si nipa fiefo ebedane ababe ye yana tamfo obi ntimi mfira bonten be yewo wonsa wo hwe wo ma ye de wo nsem ba ha nyina nsem a ya na bi wo fie no o ma na sa soritia abusuafo no so enti no se obi ede ne yare aba na wantimi ansa na waton asase ama no no hia ne sika wenye data sem okay date na wakase 1 month na ekwan wa aha ba die enna ne kine ya wasisika no na nsaka na ade wasa ne nsaka ya okono kra ye 2.825,000 nti ko je 3,000 ya sanka ebetimi akwa kakra onze asuno bia ne kwan ofaso ye den na dwuma menim adwuma kro no de onze tama no mo kasa no na pegi kase maami wei software pi life kra bitimi aye adeso na ete no so no obetimi ye free no so erade betimi afa ye so agye na simple kra because bibia ni ho anyame ntimi mfa ye so nye enti bibitimi ya wa na edidi utiri memua na di money na netiri mu nyina jaza onim yan yete ho a yare ahodo ankofo di ba ye nimo no enye bi kra ni o obi di eso sen we mami yo reverend messi aba hobio na menko queen so for bay o kai o o ka sa so for ba ni be bre ya be fo na so for ba no ni kru tu nkosua na ye twa nkokoi ani say eno chere say o free baby nyame nkrofo free oh say ni asofo bebre akoto bosun no mo de ye adwuma ti wo ko nipa ne ho a ne ni ya obaye no e ma hu baby o free a oba okay say ya wo tati o social media at times akonfo na musa asofo ne de o mu kan abeje niema na o mu dididie ama nkrofo nko wo mu ho kese na nsen ti wo ma no abete oto wo me hu baby o free ba
okay say on so nkrofo bi hunu na yaba ne nchen asofo bebre e de bosom na ye adwuma okay ma no kra de ene o mo chen kra o bayfu no asan akotu bosom menim sofo ba obu o kofa kulubra na menye akwankyere mam odi ne kuluba ye the following 2 months na sofo be ya ifuro one on any ya one sister asem okuma se dwom me kai mate sa ke sofo ni ya ifu kese pa wa je sister nuku so mfa na nugu ase nko na enwo on de oni papa de o panu wo ba no se wo ba hu be ma odi ne chi was ko fa ne breme okay oba ya na obefa akonwa ma ne tena se no pam wo ba no ti asofo ma ne de ne ma ye wo wi ase de edi ena maame wo so asem kan no no kure eye ba akope so onu so odoye bubi maame ti o obi ukọ ayarehwe ehọ mpo wunya resource ya necessary nipa no di nkomo a woye din na ye ma ya dwene mu do na wotie nsem kan ye free nipa no ho eba ansa na wo be ma ne response a enye se na wo nkrofo bebre wo bi kan so na bo ntinko e kire se na waka kire me se wuswa wose asase da ho enu nti wo ton asase na ye amam se ye me fie ya mete he ya wudi ya sika ya je ya tutu nkosia atutu sire nyina wo ho anto enti nka asase no kwanka me nyu mu ni matiska etua wo hu watue bi obi to na ade de ma make me de business eyim na ye shade oba ni so di for pa okay mami oba he wo di for pa na me to na ade sa tan na me ska na me to ade na ade bi beto ase se woto no tue bi no de aka no so tie ya ono akra kan so omo twen na onye bi nyede enko eno obi yeso pasa ase no no yese ene nka me to asase bonti kone koto na wo koto nkosua ne ade kwa yetwi wadi na sa nipa we wudu sika ma no ntu bakwa akoto e wo so se eye hand to mouth omo tie wo mo oni ne yiri na ala no ndete ho na wo tati akodi ho woman di dada emi ni ho ena bi so ane sofu ban no wonye te say odifo apai mo ade bi nipa ko mo na ase sofu bo be 3 weeks na ba kwa be me pa me won sam ringi sofu bo da me ka te say de mo beto na ade da ba na wo ba da ba na wo dri ma mi wo nya manam say we dey na pressure go no social media someone no kan nam se me fa ho ko didi sinifu ata ena na me frɛ no na mo ha de because what did you nkrofo bi atomato wa mu obeyi owu so obeyi se na mo so me frɛ na mse me yesini ni pesa ba okay na fe de na che me ba bi o na mse o meba afende anopa woni awia woni papa ya da me ka da be na meba oh to obi wa ni pan sada nko okay enti wo do ho koma no a na wakoto problem when you for to mu bi tiska no madi na yehwe one maame na oka na sem se fie na ho no osusu se okomo no efri ba na o mama konwa na ai so mo si wa mama be yie na me maame ni me ka no kore pa eni du bi o we ni we o si nyina ye mpa ebofu Odemano wo ano iti hunhu mu no tokwa bi esi na aba hu na meni ana kosa okay obi anema bi o se me maami ye no ontumi enye eyesa ebesorie asan etiawo wa esa first yes obi bekon na na busuafo kotonwera kotowe eho ade ye wo ho okay enti bi atumi no anu oden so pa wa waje wo so wo preti na say abayfo bebre ye bola so abayfo o mu nyanyo mo le kondru so no abayfo pa ga no nam tumi ho ko petumi aka ne de ho enko yesa o njo ya behye na pampem na wo hwe so se mo anu firi ne mu a ye hu mo akoro o mba oh antibi that's right na egu ni trimu nyina ban sa gbayo e wo se wo ye de sese wo ye na bi a wo no so on pese obeye enye wo mpese obeye ebi a onye ti wo mbe hawo just wakoye
te bia wo ma duane ni Matika sa kasa also your boy ni a wote ti e ba ha ko fa krama ba tu fie na so ma na duane obeka wa okay so ti e was so dwane eto adifo ye tutu bi ma no nyame tumi yese na ba bo de ni nam no so fu bo no wo ba na atese wo no asofo mesre odifo anim kasa bebre ya baifo oh yes asofo bebre ya baifo se wo hu na so ye bayiya obukwa time so pa wo de ya na ji okay aka ne de ho aya yenye careful ni baby ayerera what ya say e was so manyam som ejadi akire ebetene ni mu na pamo nipa da sani ama otumi untimi pamo no de ne nam ya maame queen sabi debra na motene nka no enche bia pegi betina se na na nkrofo ababu mi o enyo na kasa ye no omutimi nya ohwi wo kremu omutimi nya ohwi ye se ya ka no kra na ye ka no na ye ko reverence ya apai life ho na fa ne number the location e tudwana asa na no reverend na se na wo ye announcement bi se nka wo pe obi na wa ye edwuma bi ama wo we se su bi mama ye ya am sa okay na me no aye edwuma okay mi no bi a oye oba a wo kuma se he ya okay a wo fie be say from 20 years e go see 25 years 20 to 25 years 20 years e go see 25 years a oye oba okay Rade atomo ochina no me tenase okay I counseling and consultation ochina no de me ye ho adwuma fa spiritual marriage okay so obi ha na honhom bi aware no sa honhom bi aware wa unya aware mu negie da sa wo ye oba sa wo ye bema sa honhom bi aware wa o ton aye nto o di free nso aye ntua sa honhom bi aware na so mo to yare ma wa obenum wiase aduro nyina bi ahoto e de ahoto ho nto da enti no nyame ni pa otemenka otimedin the reverence ya apa life ochina no metenase ewu kumase airport runabout eye ebuokrom estate junction from ahomache 5 o'clock edibesi awia 12 o'clock na mapon okay oba manimu a don't talk oba na de ode ba no mekani nyina a kyerɛw ade bi di unya de ade na chiwade ebeka no okay family number is ya okay 0244 88 14 55 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apai Life number no mo friend no na mo ne no endi enkomo na yembe wie e wo menua Peggy mami na sami de che se e wo wan bebi e besi ye no onko ye ho adwuma wu Aunty B sister de bia me come say ai efie eye hu si wrem okay mekoso ana maka mami na se me mobo pa but papa so for mo adwuma ye Aunty B hwade e wom se ne honam ne moja ene ya na enya but ye wo wiase ne honam afam de wiemu atumfo so ye den e wo ho se yare a aye yendi kan kwa yare sabia okay na yendi kan enkohwe ya pom ansa na de beka ho na den aba e wo mu se bra na nyankopon wone nam na na se ne ba ne nam na wo sa yaresa no na ye ni sori fie na wo sa ayaresa ben na sori fie enti se tete ho de no okay enne dodo na ye abosumfie a ye de wallpaper afa ho na aye sorry ai wallpaper dem wallpaper no dodo na ya abosumfie a ye de wallpaper afa ho Aunty B nkenya sa sofu badie ana wo sofu die nyame difo die enka nkosua ensia times 6 32 efa ho ben enkuko nsia efa ho ben snap efa ho ben na me bi so omutwa na ntwa omude ye den reverence omude ye nkwan comedy no asamna no
na Nyankopon frɛ wo yire no o ka se yi ono no se wo chia me ana oni ni kunu se ye se na nka omo konso na wo se nka ne yire na nka ekoye na ade se mpo no nka na okoda ne dua eye wo na Nyankopon afrɛ wo o frɛ wo no wan frɛ wo kunu anka ho ana wo frɛ wo mienu bo transfer spiritual transfer na so ohene ne chia me enya sa omunya apo no omo bo no me mpesa me ka se obia so no de komani bre kwotena atwea no ohunu Bible kan na oba wasem yes me mpesa me ka sa because I'm not in the right position to judge anybody na me fe na me nyina hono but de omu ye no e ka me akoye se omo de kom ani bre na ebu nipa fa so na nka wunua pa wunua pa wodi no kosia sa 6632 akukọ nsia ne nyina amfa ye wie ya wo baba be ka se nsem bi wo na nsem no wonti na oba wo no na musumo ehu anka nkyere no mo wade na mo yade boa no mo de ton asase ede na mo yade boa no omunya kani akabasem ommeye hia omunya hye okay sebi ye na mo so mo ye adwuma o so o feel say na obeye obi ansi wo kwan wonya se mo Nyankopon ebre no a mo sei nyame difo bi edin mo di fi e ka nyame adwuma mimi se mi wo mo de bia na e mesere se no so obi preach wa bonte eye din se mi de sika beto na adiem because mi so de kosi ni fie mi nim so de kwa kotoka mi so me na mfam me ya de misika beto adie wa nyame adwuma e wo he fo mo ko he fa nyame adwuma generator na ofitika so wo jeje no anti bi obetima jeje mfie du no nto generator no ne fu obo den omo de top petrol oh kamere be mani fani bi onam kwa anwa na de wo sesra de me fa ntum e san de mahunu nti aden maami wo te so ne wo mete wo se on twen me yire je asa enti ka wo yire nje asa nka wo ntwe sika na wo se asase ne ba eda ho kone koton ne fa maami sika man enye date bia na obehye ana wo madi sika no o madi sa de ekeka ko e 3000 2 years ene to wasase ne usa asase nda o ye besi se obekire ho ye fa ne sen so for Joyce kunu a wo ye ne chia me mesra wo ye boso me ne de enya adwuma onko no nkoto maame no oyare o se wo nim se obetimi ewu ne chena enti wo wu na mo fa sika no ana wo wu na afna mo sika ne ba na yi ase sabre no wo hene sabre no wo hene o se o ka che ne ba kra so obenu madrewu Debi mema ne numa adrongu enye yare bia ebo wo ne kumu ebi wo ho no mo a na eba betete wo keke nanso esanse esum nyame a wote ase nti wo betimi ato mesre no omomfa ne sika nya de ema no omomfa ne sika ema no na omnkwo se omobekọ nananom laaya nanam sela omo ye adwuma omka wo bi omka wo bi omkọ no gu so omrika mbo Nyankopon di ansa ye maami ye o ka so ne ye ya o ye na yi Aunty bi e de mesra wo minim ho asem hwe me Debi nya ne sa omko na menyina ho no se ye wo mo se ye wonam mo me ma jo na menyina ho no e kwa ya bene wa be so na menyina ho but yesra no se te sa ye ma me no wonhu ne mobo no mfa nche no wo se wa bre obi e wonam ammo ne nam ne tirimu de free na ase akogu ne onu so wo hu mu akose ye dwie se ye ntatia se ye kakahini wo hu na de kro se ye dwie ana o se nye dwie ye dwie kwa nti bi se nka wo bosi anke be wu o se ko ye kakahini ana ya asem no omo wi o na ho so na omo wi o na ho so ya be sere ye maame no se etisa on fanche no nipa enefum me am kam se sorry where the broni ye no where the bie ni e kire biem sorry na na e be kan ti ye pane chow ohun ne bobo no fanche yeda se papa eye pegi ena mote no enka no enne ye nkomo no etwafa ha huhum die kakra wom ena honamani die kakra wom na huhum die ne die agi queen ene reverence a pi life ne betimi era ho ye de ye ra ho bi ye pa cho papa ye kani ani no ase ne die yanka ye ni se ye betimi afa. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Obaba Brewa. Papa Pato meet you. The governor Nadia de Cathedral of Obaba. Nadia de Pato meet you. Obaba me de Brewa. I never see a friend me Brewa. Young koya ni. I see no one friend Obaba Brewa. Me da semi kunu. Obaba. Baby, I'm doing my baby. I love you. I want to win. Now, who would you love? Me the mechanic play this way. No no spirit no wade wade but we maybe anu ko mu no se mu ano anu open ho atete wade okay once ya obi akonya no ko ene de wade okay na de ko fi nu so
Oh, there be nana di adim pacho, Miss. Oh, me pacho. Hey, nana di, who the radio way? Another Friday pacho. And I wouldn't do my so. It is a man. We don't call him a man, a woman, and I'm not watching you. Or don't you? Class, Mama, never. We are never kind of say. Honestly, we say. So many things said, you know. This is a real now watch it. It will always say, you know, to you. It's not that you want to know what you want to be. Hello, good afternoon. Hello, Mandy. 1937. Okay, Ghana Bay Yam, Papa Choyan Koyanim. Now, the person can say, oh, Mamma, on your software, will sound software. I thought you were the now, come on, Peter. And you don't Uncle Sibu, you know. I'm not just a down on our say. When I'm that from my house, sorry, Nancy. No, I'm sorry, and because I suppose we send to you to share with you. That would be a few bad, you know, revelation. You saw that yourself on that. Look at a memory. A family and you didn't. Bringing out the man, and then you're 7. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Afternoon, Mommy. Afternoon, no. Pacho, Dini, baby, Akasefi. Me Kasefi group for me. Hello, my. Hello, man. Pacho, meet you. Me tell me after Papa like. Yo, what you so Papa? Yo, Pacho, yanko. A man of my year, almost done. As that's why I'm coming on my head. Hey, a common and almost. And then I'm in prayer almost to come out and almost time or dedicate to one more. Oh, now saying, Obi Mobi child, I will move not a different one man who I can't worry. No, die, so now cry, you know, die. I see. Yeah, that's right. Mama, tell me my about for your friend, no, my coach, or what just running me off at Jennifer. Yo, yeah, that's it. 0243114497 032249803 Yebefa calls be mienu miensa bi na yede dwumadie no aba na wie ye enne ya maame asofo ma nsem adwuma no mo ya na mama ho ate wate na bo se ba akopɛ nkate ba akopɛ no na afa de abɛfra mu nyina 0243114497 032249803 na yenya call bia ewo so no na ye ka kire mo se dwumadie eba so adwada kopim efiada bia 12:30 ekopim no miensa na wafre yen na yedi enkomo fa we fidie no fato Akoma anase Onia TV na hwe yen dwumadie no. Hello. Me nawa me debia mi temo na me ma so da me ntiambo. Amina, I say, Obi say obesa me yale oji 25 million. Me slama manenko. O so ana ma yi ni papa bia ni wa o sayare a o charge abodi sa. Okay. E da je kakra bi atu ase o ye wi anu akoda na. Akoda na. Okay. No, 25 million or yeah, obedi ni kwa yo. Yeah, that's papa yeah, that's so de bia utie ye na enne na wetimi afre ye. Hello, last caller. Hello. We dey akra bi wa fa de ma me phone. Eti your number no eh 0530507849. And no any your production line. Wo asem bi wo how wo amane bi kodanda bia. No afre sa your number 0530507849 and your WhatsApp number no so 0246766060 na yenko yen birthdays ahodo eso yenuanu bia enne
erade de afiba ko aka won emfie ho de edi kan no ye ko e de ama Bridget Sechiwa ewuku oye administrator Blessed Laura Catholic School we efri Mr. Forson ena erama ho omo say omo ma happy birthday nyame onhrawo de etoso mienu nso ekwa ma ekua dufie efri ye wo Central Baptist International School New Tafo we efri wo papa pa Willie or London one wo maame omo say omo ma happy birthday ena de twatwo ekwa ma Aunty Lucy o cha de wo Asenua JHS Aunty Lucy o cha de ewo Asenua JHS we efri Solomon Macintosh o say o ma happy birthday Madam Lucy a o cha de ewo Asenua JHS eha ena yede yenkomo no ebesi enne enso eye akoma mu nsem ena yede bro enne dwada anopai ekọ ewie every 12:30 ebepim no miensa aboye na nyame ya adom a sen yede easy Friday abrama Fridays ye ka efie nsem eni easy Friday no akoma mu nsem dwumadie nso yede bibi foforo bi eba eno ebeye wuku adanko a eti nyame ya adom a ekina tie program no Akoma say wukwada nso eno nso ye de ebe brem no say ye de bi frafra we ye hye program na mana ye de intinyame ya adoma ekina ye ba passa nkomo no ho entuma nti enyi wafidie no emfree hanom production team members Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spartus Kojosa Akodie Beluchi Nana Yao Emmanuel Kwame Vadi omo ene boayen ewe the production panel members Reverend Sia Apai Life Queen Sabi Debra Peggy ena Papa J mia metina akonwam na medi chiame no ye frame Beatrice Biogabra ube aframe Aunty B me sorry na sports little we rahadada oba be ye edwuma executive producer sports oba na chese we say busia panyi pepe eni omo maka ni nyina breaking news ni nyina utie baby a eye fake ha na sports papa ni nyina wo enyi we fidie no emfree ha ye ba sese ya